I don't do music. Ni komba un'wana a ni endlela screen grab laha a nga ni twa ni kha ni themendhela risimu ra Papa Rhulani compare ka tin'wana tinsimu leti nga huma. Ni ku Gagashi manager Papa Rhulani because a ti nge vi na munhu ende the last time loko mina wena u ta ni sukela a ku ri Amidolence ka mina ku va ku wa yi tekele munhu loyi nga tlhela na hi vito mission na mavito tingomeni ni n'wi hlonipha ngopfu but I don't want the person a ni khandziya laha a ni humese moya lekere tata ni ba ni manager Papa Rhulani. Mina lekere a ni n'wi chavi lekere a ni n'wi chavi lero loko no na avuxeni hinkwenu. I hope ma pfukini hinkwenu ku rhandza ka Xikwembu ku endlekeni hi kona hlayisekini we're blessed and kurhula ku wena n'we na mi xeweta hinkwenu hi vito ra Yesu la vulavulaka la ePhilani Philani hi mina na vona ti-post tin'wana ta ni gega khale khari ni miyela ne ni yo karhala na mina munhu na swi kota ku hlamula so sweswi lava ku hlamula because fan base leyi nga na yona it's too big. I've got more than 40,000 people. I know van'wana kwalaya na hi vanhu va straight but I believe ku I have a high number so avuxeni kwenu ni ta sungula la hi mehe Philani vo tala ma ni tiva khale mi ni tiva vo tala mi ni tivi sweswiwani vongo ni manager na Papa Rhulani but hi ku ya mina I don't think ni nga swi veka ku I'm a manager to him. He is a brother boti ka mina loyi ni kumeka minkarhi yo tala ni kombisa na yena swa vutomi swona swin'wana so hi ku hlonipha lokukulu swinene defense ta mina ni kombela mi share this life. Ku na this other guy va ri Mathonsi, I don't know the name what Mathonsi posting one tolo ni kombela mi n'wi mention na yena va ri vo tala mi vone post va ri Mathonsi ti sheriwini ti-post ta Papa Rhulani tolo na Hlinkani mi na swivulavula swo tala so ni kombela ku before hi ya kule share this life kombela mi share life leyiwani ni kombela ku basisa yaleyo me Philani aka Facebook. I don't do music. Go to my profile now, scroll unzela la ani vulavula music man daba man adipi man chaya man adichaya man this hit le hit I hit and music now runs but ani twisa ku un'wana generally I tirhisa ku aka music yi va karhi tirhela yena so who am I to come and analyze the projects or mitirho ya van'wana vanhu? I don't do that. I don't. Ni komba un'wana a ni endlela screen grab laha a nga ni twa ni kha ni themendhela risimu ra Papa Rhulani compare ka tin'wana tinsimu leti nga huma. Mina I just follow the trends ni vulavula hi sweswi vanhu va vulavulaka hi swona. I don't just woke up ni ku man are you blind? And I don't. Why? Because of vanhu va endla mitirho yo hambana na problem is and loko no ka ni nga address people to think wa miyela kambe ti tshiki swihundla a hi kwa swongo sika swihundla va tshiki a no mani swi ta kona lovi na munhu phela mina ndo mani u tivi. Number 1 I think so tala swi ta sungula loko mina ni tirha na Papa Rhulani. Papa Rhulani a tirha na lekere and the lafta sweka rivaleni leswi a nga swi tivi a ndzi tshama mina ni holova na lekere kumbe ku cincana hi marito na lekere. I've never. Mina hlonipha ni respect lekere na sweswi na n'wi respect ni respect lekere back then vo tala mi nge se ku tiva lekere back then. The guy ari a content creator aka TikTok kale you not even a ni nga n'wi follow ne le ka Facebook but on TikTok a ni ri na yena. Loko lekere sweswi a swi endla hinkwaswo a swi ni inspire ku na nhlonipho stylist vo tala loko ri va ku tiva. I was involved in an accident. Those are my friends lava them sometimes Mr. Philani bula nhlonipho i chomi ya lekere. I've got a good relationship with Hlonipho. Ntshama na Hlonipho, dya na Hlonipho, njikajika kwa na Hlonipho. Na nyamutlha swi nga endleka ni ngo famba na Hlonipho choma lekere.
a na problem. And loko ni na hlonipho a hi vulavuli hi ku lekere this lekere that, we just talk about this swa hina. So aka timhaka letiwani la ku zama ku la ku kombisa vanhu ku ri a ni lwi na lekere, and lekere a nge tshana hi le nchumu xa rona. Loko lekere a sungula ku chaya na Papa Rhulani, mina ni nge swi rivala, ni foneli lekere ni n'wi guide ku ri mfo no kwalaho u khome artist, you guys like mishapu wa ta tsakela ku endla so. Nkarhi wun'wani ku lekere u nga landzeleli swivulavula swa vanhu va vulavula ngopfu and they want to bring you down. Nkarhi lowu va vulavula va ku lekere this a fa xi tshikini xi yise lexiya loko swa ha ku sungula va nge za va endla ti-video before swo tala. Loko se a ta studio a va teka nkarhi vhele a ya studio va fika va producer that contact ya ku ri avuxini xigazini, which na namuntlha na sweswi na hi acknowledge ni acknowledge effort ya sala ni producer, ni acknowledge effort ya lekere. A ni nge ti kurisi mhaka, a ni nge ti kurisi ni ku tikukumuxa, and ni la ta mi byela mi tlhe mi swi twisisa ku sukisela nyamuntlha. Mina hi mina manager Papa Rhulani, I manage his Facebook account, i manager hi mina. Whatever that I post ni vulavula na Papa Rhulani, u va a ri kona, ni vulavula na yena ku ni nga ku yini. Manager manager va byeli mfo mina ni tsakini ni happy nkarhi wun'wana ku okay manager va byeli tigigi, mara va byela ku mina ni ta va ni ri kwihi and a ni nge twi vona sweswo taniya, but then ni kota ku swin'wana swi lunghisa swi faka kahle, swin'wana swi lunghisa swi faka kahle. I ntirho wa mina, and lava swi tivaka lava nga ni vona kha ni tirha na Papa Rhulani na lekere he might have pulled out, you get pressure every time when you say you are a manager, whether you manage from office or whenever, the pressure is always there. Whether you work with teamwork like mitira so so mamiri team, pressure va ri ko. Me loko ndzi teka this possibility ya ku ntirhisana na Papa Rhulani, a nga ri timhaka ta ku maybe lava ku ri lekere this or man this or salon producer this, no. La ka mjesi n'wana mi nga swi tivi ni ta involve na Gagashi ka swilo leswi mi swi tiva ku sukisa nyamuntlha ku ri na loko mi ni zonda ka ti-poster swin'wana n'wana ni block because of hi lava ku va na peace. Mina ni lava ku rhula peace, me a ni swi rhandzi swa madzolonga, ni rhandza peace. So if ever u ti byele ku u nghene hi data ya wena u lava ta twisa mi ku va ni ku block, to avoid that ni ku block and then I continue with my peace. Ni tlhela ka lekere la ku ta vulavula hi yona mi kota ku yi twisisa. Lekere u tiri na Papa Rhulani va chaya ngoma yi huma, like if you post a snap ni lekere Papa Rhulani, I just want him to ni kombele i show ni M-Skin, ni kombela Sis Agnes Mabele ni muhulu man I produce ai endleni swa so, ai hlanganiseni so, lava ku Papa Rhulani a va na swa so. Hi phone ni fonela lekere ka nga kona, ni fonela hlonipho va ku a hatlele u tlele vusiku tolo ni kuma lekere info I did got these products ni na that deliver njani la ta gaya i nyiketa Papa Rhulani ko va ka nga ri kulwela lekere. I have proof of that. This is a deliver simple kitchen so Papa Rhulani swa fatola so na nyamutha na sweswi a ndzi se tshama ni holova na lekere, na loko lekere a nghena exitejini a vulavula na Papa Rhulani va cina na tsaka because mina I know. Moni mbyele swin'wana ku na vo DJ Khavi a va swi kota va hi ya ka ko vanhu hina Papa Rhulani a yimbelela ku va ka na vo DJ Khavi, a mi n'wi tivi DJ Khavi va ka va yimbelela Papa Rhulani a Alexander a cina. And mina xin'wana lexi nga endla ku ni tirha swinene na Papa Rhulani makusuhi na yena a mi nga xi tivi, mina Papa Rhulani hi maxaka. Vuxaka bya kona i ku ri ka hanu wa mina sesi wa Papa Mina Street aka Mhinga la me ni tshama kona ka Mhinga Botsoleni, ku na mhani hulu wa Papa Rhulani va nga tekiwa hi n'wana hahani straight. Mhani hulu wa Papa Rhulani I think vuxaka bya kona byi le ka n'wa 10 bobo ya va ri le ka n'wa 10 bobo lava ka Mhinga va swi tivaku va hala Papa Rhulani va swi tiva. Mhani hulu wa ye Papa Rhulani, mhani hulu wa ye i teke hi n'wana wa hahani wa mina straight. Ni tiva Papa Rhulani mina kaya ambala tidangara hi ahlekisa swa 16 June. Papa Rhulani a endla swo hlekisa the guy was funny from khala a ri ntsongo. Papa Rhulani ku ri munhu nga la ku fukiwa munhu a tendle swa yena xa mbala dangara gym dress na masokisi a vanhu vanyana va kena swi mavele nyana lava swi tivaka va ka Mhinga va ta yima na mina ni tshama ngopfu ka Botsoleni. So loko ni ya vona lekere a tirha na Papa Rhulani
because Nastagur Leker, he is a stylist. Sometimes he brings that taste of classics and stuff. That's why I enter my classics man, which is good. And the Leker, Akagaza. He can't tell you about classic. I think I'm competing our because of me. I'm not into that. So the classic. Let's mention like I'm competing na mean. Then kuna this other guy, it's very talented producer. The guy he's been producing music for like a number of artists. I can mention a lot. Botala na bo Santlani Terina bo na DJ Mfundisi. Botala botala me search music and lanzeni go for vel. Mara wala no go Terina bo DJ Mfundisi for Karokle ne. So lokwa ka ba dirisa sweswo ante tsamani bona sala a endla swela velela like one thing I like about him, he always have that new thing and the go to producer one and ku ta velela but na to tina ti line ta to so fana na swi chawa ku hi hlavu ti Gupta swi nge chayi Salange leswi chawa ku hi Salange swi nge chayi hlavu ti Gupta se swi chawa ku Red Boy na ti producer like that one bo DJ everyone this other DJ le under simu chief my papa Orlando abange chaya so far because of vale ka swi so hambana manje sis so lexi lava ku mi twisa ngopfu mina I don't have a bad blood with Lekere because ni vona ti post ta ti lwanga ku mina ni lwana Lekere mina lexi ni fela ku xona and ani swi tivi ni fela ku tirana papa Orlando loko ni ku damexana na Gagashi le mhaka kona Lekere u tirina papa Orlando kwala ku sunguleni na vuxenxi gazeni va buka na famba ku va na sweswo ku ku na timali swini va holova njanja xana eka mngana lonene swi vuyi nkarhi swi ngheneleleni and because ani le ka swa music until I go to Facebook Lekere a posta status a hlamusela timhaka ta ku ri a ni nge he tirhi na papa Orlando due to le reasons a ti mention ti reasons ta ku tin'wana ti katsa na ku ni ta dlawa hi vanhu va ta ni ba njani Gagashi ni lava ku requesta a va witness ya mina Gagashi that time Gagashi na Lekere a ku ri na sweswo swo va cincana hi marito ka ti live and stuff and a ni nga swi ngheni and mi ti nyimpi ta Gagashi a ni ti ngheni na yin'we tinyimpi ta Lekere a ni ngheni mina ni lwa nyimpi ya mina ri wexe loko nangutisa a ni recruitiwi mina ku ni ya lwa nyimpi ya Gagashi or Gagashi njhani loko va ni sweswo ni ngheni ka live ya Lekere mina loko Lekere a karhi a mi hlamusela n'wana ti followers ta yena na vanhu hinkwavo va Facebook ku ri mina ni nge swi koti ra papa Orlando njhani ivi va kha va hlamusela timhaka ta ku mali vi ri papa Orlando deliwe mali ku na video tetiya a ni nga ri involve remember famba macheka then I was like because na n'wi tiva papa Orlando ni n'wi tivela a Botsoleni ni n'wi tivela Alexander a ni n'wi vona ka Kovani se then a ni nga ri na nambara papa Orlando mina a ni nga n'wi tivi na papa Orlando ku n'wi tiva ni vula leswiya swo hi vulavula a ni nga n'wi tivi leswiya swo hi ta vulavula hi vona tinamba phone a ni nga n'wi tivi hi ndlela leyo ta bula papa Orlando njhani no mina ku za ni ta basa defense ta mina la ta ku hinkwenu mi swi tiva and then ta lava vanhu vo fana na vo Lekere vo Gagashi vo Salan producer na the other people nga va mention la va fika va nghena ni kombisa vanhu ku mina I don't have a bad blood and loko lweni na munhu because mina I'm not fan ya music loko mo langusana role ya mina ni vona ti-post ta ti lekuxeriweni ku ri why phela na tsala post ka page ya papa Rulani anga case Salan the producer anga case Lekere are you crazy mapenga post leyi nga yi posta Salan producer endle yini post leyi leyi nga yi posta Lekere endle yini post leyi mina loko ni posta post ya tolo papa Rulani laha ni nga n'wi teka kona mo tlhela ka Gagashi ndhawu ya kwalaho ni ala ku mixa swilo Gagashi that day loko Lekere a posta timhaka ta va nga hi tirhi na papa Rulani ni fonele Gagashi mina ni nge hemi ni fonele Gagashi mfo xi se xi na talente kam and this is one demand Lekere right I tshembi yena mfo demand u rhange hi tirhi na yena because of va holovela leswi na leswi swi twile ka munghana lonene va decent Gagashi a ku ka mina mfo na yi twina mina yi vonini ko va hi ku ya antivi mina ni ku Gagashi una yona nambara papa Orlando na ju antivi nambara mara ni ta yi cheka nga mara nga zina loko yi mafonela nyangari lowa ni nga va buka Pitori nga ku na yona Gagashi a cheka nambara a vuya ka mi Gagashi a sende nambara hi WhatsApp se mi ni byele Gagashi ni nge mfo manager papa Orlando mina ni byeli Gagashi ni ku Gagashi manager papa Orlando because a ti nge vi na munhu ende a ni lava ku at least improve come from here dia somewhere kam Gagashi respond yena ku hey mngani Gagashi loko a vula mina u ri hey mngani okay hey mngani mina nge lungi because na ti commitments to tala and vele Gagashi masi tiva ku ri mitirhela mfumo tshama ri patwini tshama ri tigigini tshama ri kaya u na famini u endla swo tala so ni ku no
se hi nga yi endla njhani Gagashi a byela mina ku he Philani u chava yini take that risk man wena themba u nga tifoni sweswo a ka hi tibulela ivi loko a senti nambara Gagashi ni fona phela a ni se tshama na papa ra ni foni papa ra u ta fika ku i mani u fonerile ya rila foni ngiri Gagashi na ku a nga tlha ku hlamulela yexe na lava van'wana va nga timbhoni ku mi ta kota ku swi vona ku mani lwi na lekere a lwi na Salani and a ni discredit mintirho ya vona na loko ti-life ta mina ma ti landzelela kwale ndzhaku I acknowledge lekere ku va a discoverini na tolo ni hlenza na van'wana mara ka post ya tolo a hi nga vulavuli hi lekere a ni swi tivi loko ku ri wa ku to papa Rulani a tlela ndlwini ya njhani kumbe mikumba ya yena situation liya mina ni tleli na papa Rulani Zarisha a mukhukhwini luwa ma vona blind leyi nga ndaka mina mukhukhulwani rivati ra kona a ri so ri pfuleki so and Joni titimela ngopfu I cried loko ni tlela laha I cried I have witnesses ka mhaka leyi lava nga ku swi voneni they will say I cried because of mina loko sweswi ni vavisa ni twa ku vava papa Rulani njhani xi se xi tlela so ni xi vutisa mfumo hakela mani munhu a xi hakeli rent se u dya yini xitofu xi kwini ketle ku hana plaka ndlwini ya kona a ni swi tivi ku ni ta ku yini mfumo ni tleli laya ni the day ni nga endla live ya Chuck na Gavaza ni tleli mukhukhwini wa papa Rulani mina ni fingela mikumba ya papa Rulani I just wanted to feel leswi a swi filaka then leswi ni nga swi twa ni imagine leswi na hi nga ta kha switwa ni nga ri kona ku titimela yes moya lowu ba wo nghena nga hi le patwini mazingi ma tshama ka ma gir ni swi twa misa loyi I want to make sure ku ri a ni lavi nchumu ka yena but to change his life to transform him tolo ka sweswi nga swi posta mina a swi katsi Salani u tshama a belela papa Rulani Zozo lekere ri tshama a belela papa Rulani Zozo kumbe a n'wi xavela mikumba va xava na tiswa swi kwala u tshama n'wi endlela why tolo loko mi ni posta ni hlamuseta leswi papa Rulani nga swi vula ka mina u tlhela swi vula ka ngoma a phalsi papa Rulani a nge Philani mintirho ya wena yi khensa this is not about the song hi ta fika ka risimu ra papa Rulani a ni nga ri kona ri endliwa hi Sidwele ve le ku ximixana wenu and then ta tlhela ni byela na sabotage leyi a yi ri kona a mi nga yi tivi se ni ta boxa na yona sabotage ya timali loko mina ni fika sabotage ya swikweleti leswi swin'wana swa kona ni nga hakela hi mali ya mina leswi a mi nga swi tivi no mi twa vulavula ku ri ni dya mali le endla yini hey tshikani madzolonga no loko mi ni dlaya mi ni dlayela papa Rulani a ni dyi na peni ya yena mina ni dya swa mina kasi a ni hanya hi yini before ni hlangana papa Rulani mi nga tsakisi vanhu hi swo swi nga ri kona mi ni holovisa na lekere mi ni holovisa na Salani mi ni holovisa na vanhu hinkwavo mi tlhe mi ndzonda mi ku mina ndzonda lekere ni lava ku nyamutlha loko ri lekere a ri na xivindzi ku komba ku na yena a nga le ku lweni na mina a nge tshama ni bloka lekere mina a nge i khale kha ni n'wi follow a nge tshama endla swin'wana swo a ta hambanyisa na mina and hi lekere kwalaho nga kona hi mfumo a ni kombe ku loko nyamutlha swi koteka mina wena hi hlangana wa ta hi hlanganela yini because wena u le ku lweni na mina mara ti-followers ta wena ti lwa ku fana na ti-followers ta Benny Mayengani na Mr Post va le ku lweni vona va dlayana va cakunyana hi mfumo a ni tsona holova na wena mina the last time loko mina wena u ta ni sukela a ku ri a Midlands and a wu ni hlamusela timhaka ta risimu a ni swi tivi swa tinsimu na ti-remix u ku remix leyi why papa Rulani a ni nga swi tivi mina because mina the guy u byeli ku ri u na to tinsimu ta papa Rulani ivi a ku la xitikini mina yini ungade the very same songs leti mani na tona leti a ri na tona and which is that song na remix sen leswin'wanyana ni byeli Gap wa Marimba ku Gap a wu na remix ya papa Rulani na ivi a ku wo ni check and then a vona ni ku okay wo yi faka la ku just a kota ku endla an X because a ni munhu wa music hamotana kwa ndlwini I don't play music me mi swi ka background ta mi ta the live I don't do music ka papa Rulani I'm not just a manager ni fambi no uplift vuton'wini wo tlhela ka mhaka leya ya Gagashi ni nge se yi rivala aka Gagashi loko swi endlekise sweswo ni n'wi fiki ni n'wi fonela Gagashi loko ni ta va ni tlhela ka papa Rulani ni nge mfoni ni fonela Gagashi ni fonela the twins va foni rini nge mfoni dimani ni mfoni xiyimo xa chavisa a ku serious ni n'wi komba na ti-picture Gagashi na n'wi sala papa Rulani tlhela kona wa hemba last month Gagashi u tlhela a kwatela mina a nge Philani ni ku byeli ku ri susa papa Rulani la tshama kona ka mdeni ni nge mfoni le ku zameni la tshama ku mutini luwa hi i byeli ku nkarhi wun'wana wa fa va xavena swakudya a va swi lava ku a famba wa twisisa va ala mhani lavaya
la tshama kona hi maxaka mo sweswo fika ku va Rulani vhela nga na ku a tshama kona hi ndlela leya kahle a haketi rent because a nga le ku tirheni Papa Rulani. Se mhani lava ya tshama na vona a ni swi kota ku ya laya Papa Rulani karhi hi endlisa tigigi ni n'wi byeke scotch va nyike 1000 let them buy grocer and stuff. He was doing that. Loko ni n'wi xavexave timpahla nkarhi luwa na timpahla ta ni n'wi xavela a ku na mujito wun'wana na mutini walowa na yena hi gaga ni timpahla vutomi byi va xapu a ni tsundzuki ni ndzi madzolonga. Se ni lava ku mintirho ya mina ni yi celebrate na hanya yi tlhi celebrate na hanya mintirho ya lekere mi yi celebrate ya hanya. Loko n'wina mi ku ri hi mina ma dya tshovela ni dya yini mina ne hambi Papa Rulani a ya humesa ka tingoma ta nga ta ti humesa swa yena swa nga swi plan a ni swi lava fika ku philani he philani why because mina I do have my own contact ya ku va vanhu va ntiva and I will never use tingoma ta vanhu ku ri maybe ni mention-iwa because ku na swo tala ni nga ta mi hlamuseta swo tala mi nga swi tivi na ti-sabotage leti ni nga vulavuli hi tona. So Gagashi loko ni vulavula na yena Gagashi vanhu vo tala ma n'wi tiva hi ku va a ri munhu wa xitayela munhu wa va karhati nghena Facebook and tethana va ndlela leyo hi leswiwani Papa Rulani se ni famba ni ya ni n'wi landza fika ni n'wi kuma a timbisa tshama na yena a Simple Kitchen kombela Mr Maseda ni kombela ndhawu wa Simple Kitchen. I just want to talk to this artist Papa Rulani. Hey mfo ku humelelini mfo i mani vito kambeni i Philani Thulani hayi Philani okay but why not shuke n'wana mani okay n'wana mani anti vilekere ni twa ka ni fonele bot Caswell bot wa yeke va ku ri veri a nge hi tirhi na mina a ni na Facebook mina va ni byeli va ku veri u postini vanhu vo tala veri swi like a swi dumini swi le ku trendeni ku a nga ha tirhi na va ni tivi nchumu mani mi holovi na a ndzi ti holovi because va tiva ta ncinca kwani lweni tolo ku ri Mandivi va vuye ku ri Sunday va vuye Soto se va tiva ta ncinca kwale movha tolo a ni tivi ku ri holovi so ni byeli ku humelela i chini lexi wena lo lava ku sweswi swi humelela from here because a wa ri na manager a na ha tivi mara ni tivi ni ta zama Xikwembu xi ta ni pfuna leswi a nga byeli Papa Rulani a ni tivi ni ta phusha Xikwembu xi ta ni pfuna. Se mina ni n'wi byele mfo mina what I'm here for ni tele ku lava ku uplifta vutomi bya wena ku byi cinca byi fana bya hina. That's why loko ni ku vutomi bya Papa Rulani byi cinca byi fana bya hina a kota ku mbala tirhoko a kota ku mbala swilo leswi a swi navela ku dya swakudya leswi a swi lava ku tlelela mbedweni wa kahle a va na swa yena ku fana na mina kwa ni nga kona kwa a no vona nchumu xa kahle mara here's a fridge everything swi kona TV wardrobe bed everything swi lava. So na yena a kota ku fana na mina a fana na Gagashi a fana na wena a fana na van'wana lava nga na swa vona. That was a priority ka mina. Hi bula Simple Kitchen loko a ta humesa that video ya ku xixevo xi hundzeleta this was the day. That day i siku ni nga fonela Chavi mina I do make efforts when loko na endla xi xenhleka ni nge Chavi na misa loyi Papa Rulani I've reached an agreement ya ku ri let me just work with him but not just to be a manager because loko no na manager ni manager yena I even fair phela ni manager Papa Rulani ni manager yena vutomi bya yena I guide him don't do this ngoba hlamungu va tshiki hi tshama ka rin'wana hi holova na Papa Rulani mlomo hayi manager manjalo no whoa stop it coach manjalo manager why kha nzama ku n'wi endla ku a va sharp and indeed ka rin'wana wa swi khopisa swilo leswi lava. Okay hi suka Simple Kitchen kwala ka video la xevo xi hundzeleta hi endli ku ri twanana wa hina ku ri ku what I'll do because ka Facebook na mina popular I'll use my platform ku wo tiveka hi loko lekere a vula page ya ku xavisa page ya yena ya Papa Rulani a nga hi Papa nge post vanhu vo tala ka va u ta posta ku lekere ku a nge post a no lovi na lekere then mina I even called yena lekere se ni kha ni tirha na Papa Rulani hi loko sa ta endla live leya ku ri misa lo fika ku ka mavoya ni ku fili a huma stage na fika a ku la mali ya yena swi ku a vutisa ku mali njhani i zo ku sekunda video tiya. And then the fans to tala ta lekere leti a nga ta na tona from khale because lekere nga ti a hi ku ka page ya tlhavi ya ka n'wana va zonda mina hi timbili ta vo hinkwavo ku va mina ni kha ni tirha na Papa Rulani ende mina ngoma leyi nga produciwa hi Papa Rulani va kha va tirhisana na lekere na Salan producer as his producer a ni nga ri kona mina lava ri ko vo swidweli vo fanekele va zonda mina ku va ku why hi tekele munhu loyi hi nga tlheli na hi vito mission na mavito tingomeni mina ni endla nchumu risimu ra Papa Rulani ra vuxen xigazeni hi lama kuma mina I've done nothing there
Papa Rhulani mina ni lo n'wi kuma ku fana na n'wansati loyi a nga tshikiwa. A ni swi tivi ku loko n'wansati a tshikiwa fafa a nga ri hava nuna. A ni swi tivi ku n'wansati loko a tshikiwini o fanekele yena a nga vi na munhu. Vavasati van'wana va nga chat va ri na ti-ex. Man is getting married. Even this December, ki ya chata vanhu lava nga na ti-ex. Se mi la ta ni byela ku loko mi ya mucatwini, mi ya fika mi hi byela ku a nga vuli nchumu yaloye a rhandzana na Daniel. Yaloye a nga vuli nchumu Amosi xi nga tshama xi n'wi dyondzisa xikolo. Yaloye a nga vuli nchumu i mitirho ya mani. Mi busy mi ri leswi mina ni nga ku swi endleni i mitirho ya vo mani. I mitirho yihi ku ri ku handle tshama ni tlhela ni tinghenisa ka nghoma mina. Mi tshama ni voni nge xitejini cina mina. Mi tshama ni voni kha ni cina nghoma ya Papa Rhulani xitejini ka ni ku hi tirhile mina. Guys, I do videos almost every time when Papa Rhulani performs. Mi tshama ni vona kha ni tibyela ku i nghoma ya hina leyi njhani mo ni zondzela mahala. Lekere i tlhela swi kota ka rin'wana ku posta swilo ku ni ka postiwa kwala va ku ya Papa Rhulani a nga vuya vazayi va nga vuya a nga vuyi na yena manager a ni ta endla yini mina studio hamba no tlhela studio even fair phema a ni chavi ku qoda munhu straight because of a na nyimpi na munhu a ni chavi mina ku landza munhu straight. Lekere loko a posta leswiya vanhu lava mina va mi tsaka mi like mi reacta ka post ka comment za va 400 ku va a ku a ti ariyexe. It's fine, Papa Rhulani a hi ariyexe mara mina loko a no ya studio a ni ya endla yini mina as his manager kumbe boti wa yena because ka mina ni n'wi teka tanihi makwavo a ni ya endla yini mina loko mina Papa Rhulani ni n'wi teka tanihi loko ni ri manager a nge ni tshiki kha ni hambana yena u ni rhuketeli ngopfu nkarhi wun'wani a ti kwaterile nkarhi wun'wana a lwa emahlweni ka vanhu mara ni n'wi lehisela mbilu because that's me na swi kota ku lehisa mbilu mina. A ni se tshama ni makamaka switori mina ni ku ri langutisa mani ku vava hi mhaka na tigig ta ti tele a ni ti posti tin'wana tigig because na swi ta ku posta tigig swi tlhe swi hi vangela swikhavi va ku wena Philani i vulavula ngopfu mara ku ri ku loko se ni chava ku posta tigig va ta ku i mitirho ya lekere i mitirho ya Salani. Se a na ha swi tivi ku no loko n'wansati a tshikiwini mina ni zama ku famba na yena molo ni n'wi khomi hi voko a ri bibi wa mina u hambanini na lava va nga hambana na vona. Guys, mina ni vanhu ni nga rhandza na vona vuton'wini vambirhi va chatini as we are talking now. Se ni ta pona vona va vanhu va vona va na vanhu va vona va karhi va famba timolweni mi ya ku mitirho ya Philani ende lava mina va nga cata mo ni mi byele swin'wana mi nga swi tivi vo tala va vona swo tala leswi va nga swi fikelela vuton'wini I play a role and I role just hi nomo hi mali. Se mara mi nge ni twi mina lava nga swi ta ku Philani lexa xin'wana sa tolo xi tshama xi n'wi endlela xa street ni fika ni ku na mina ni tshami ni endla yini njhani kasi ni byeleni Papa Rhulani loko a hambana lekere a fanekele a nga havi munhu na number 1. Number 2, Papa Rhulani loko a hambana na lekere a fanekele a nga ha tirhangi na munhu na nandzu wa mina i wihi. Gagashi he played a very big important role and na sweswi na n'wi khensa. Gagashi vo tala mi ta n'wi zonda the guy he fought for Shongi Rangani a nga ta laha a fika swi hlamuseta laha hello Gagashi ni kombela ku Gagashi u requesta Shongi Rangani a nga ta swi hlamuseta. Gagashi play a very big important role leyi na mani nga ta yi tlanga. Papa Rhulani mi vona nyikelo ya mali yo fika 3,000 to 4,000 i Gagashi a nga teka Papa Rhulani a n'wi veka xivindzini xa doroba. Van'wamabindzu lava nga timali ta va nge xitejini va nyikela Papa Rhulani hi ti 200. So this guy wa ka Mathonsi ni kombela ku ni n'wi endleli inbox a ta ka mina straight cause loko mina n'wi face straight a nge ngheni le ofisini ya yena and a ni n'wi chuwisi ni n'wi hlonipha ngopfu but I don't want a person a ni khandziya laha a ni humese moya a ni swi lavi a ni n'wi respecta ngopfu boti loya and ni n'wi teka a ri boti mara loko se a tshama laha henhla ka mina a ni humesela moya a yi nge chayi kahle. U nga tsakisi vanhu u nga tivi ntiyiso mina na lekere we are not fighting and hambi ni hlangana lekere I don't think ni nga n'wi xewiti mara n'wina vanhu mi busy no instigate tinyimpi ku ri Philani lwana na lekere ni lwela yini mina lekere tata ni ba va tsaka Philani famba ba lekere va tsaka mi ya gain nine hi mina nga ta ni ya ba lekere hi lekere nga ta ba mina mi ya gain nine n'wina mi nga ku endleni ka ti-post ka ti nga khomani. Vanhu vakulu a mi swi koti ku hi fika hi tsaka mi endla rizondo a ni endli music mina vo tala va ni foyinela I receive number of calls he Philani n'wi teki n'wi yisa hala he Philani n'wi yisi hala he Philani n'wi yisi hala. Papa Rhulani I asked him tshama hansi na yena mfuwo lava yini a ku mina ni lava ku chana Salani producer ni nge se huma ka Gagashi na hala ta mi hlamuseta a ri na 1 hour na hala ku ta mi hlamuseta na ti-sabotage ta timali ni nge miyeli mo Gagashi a nghena ni nge n'wi nyiki ka ri Gagashi a hlamuseta switsongo leswi a swi tivaka then ni ta kota ku endla
ni ta kota ku na live ya mina ni hlamuseta leswi vanhu a mi nga swi tivi ni amukela Gagashi sweswi a ta hlamuseta leswi ya swi tivaka ni ta tlhela ni n'wi vutisa live wa va tirhatina ni mara swin'wana Andras Emfo vona social media va ri why mina ni ti themendela ka mitirho leyi ni nga yi endlangiku a ni swi tivi ku mitirho yini ni nga yi endlangi cause leswiya ni nga swi posta swa Papa Rhulani hi mina ni nga swi cinca hi mina ni nga n'wi byela ku hi ta susa la wena u ni fonele last week u kwatini u ni byela ku ri mina a ni twisisi loko u ni byela u ni byela ku Mfo susa damani ni ku byele kirizisi ni ku ti twisisa ni tlhela ni ku byele ku ri maranda zama so ta lexi ni ku vitanaka ku xola ka live leyi hi wena u nga nyika tinamba foni ta Papa Rhulani ku ri ni ya n'wi pfuna since mina ni kombeli wena hi ku tiva potential ya wena as a MC ku ri famba u ya pfuna Papa Rhulani wena u jikiseta vutihlamuleri byi vuya ka mina nyamuntlha vanhu va ndzonda se ni kombela ku u vulavula na vanhu va le ku ku voneni sweswi vanhu va 500 va langutisiwe sweswi loko mina teka xitepe xa ku va ni ya tirha na Papa Rhulani munhu loyi ni nga vulavula na yena a wu nga ri wena I remember kambe birthday yan'we a ku ri September I think 6 a ku ri 6 September ta September yes u byele mina yini wena ni kombela ku byela vanhu leswi u nga ni byela swona no wena ni fonerini ne eko ni manager Papa Rhulani so mina ni ku ka loko mina nge swi koti na swi swo tala ngopfu na ti-commitment to tala ngopfu leti ni ti endlaka va and I started a ni ndzi swa swa ku manager ta tihlo no lava ku ta manager ni ta va ni sungule hi vanhu vo fana na va DJ Mfundisi or ni nyika example loko a leswi mina swi nga koti hi swona and a ni voni ka ni manager ta tihlo so then that's when so mina ni ku ni sa jeka ni ku why nga swi endli aba anyway Papa Rhulani tshama kwini ni hlamusela ku tshembisa ni vutisa hi tinambara se ni ku ni ta ku chekela to that's when then ni ku sendela tinambara letiya loko ya fika efonini again ina Papa Rhulani mi vulavurini na mi hasi position mi ya ku vulavulini sweswiya mi ya hi tshama kan'we so I remember I celebrated birthday ya tin'wana ya mina a ni ri kun'wana lava va Baobab so ivi ni requesta then ni vulavula timhaka ta ku ri ni ta mi nyika tigigi ta so swi tele ngopfu leswi kuma ku hi nga swi vulavulaka some of the things swi personal to such an extent ku ri a ni voni swi ri na nkoka ku hi nga pfala ka Facebook hi plani ku endla yini hi nga ndleni nga na yini hi nga ndleni eka ku improve vutomi bya Papa Rhulani wa vona so mara mina up to so far I would say I'm happy because kuna swo tala ku maybe wo ku nga se swi khumba kumbe hi mhaka ni fike nyana leti na issue ya ku Papa Rhulani u fanele ku ma stand a kaya na fana va ka which showed me progress eka swo ku okay you take this much an amount ya vo 30,000 25 to 30,000 leyi nga ku antswiseni so my concern aka loko ku ri ku hanyiwa hi ndlela leyo mina no vona mi ta mi xava timpahla and all that and then ya va concern because a nga se suka le a tshamaka kona and a ku ri ku a wu ni kombisi hi ti-photo ku ri ni tshama ndhawu ya so because the place looked very bad it was very bad so ivi then kuma last ni vona ni byela ku ri no hi kumini ndhawu ko problem a ku ri laha a tshama kona lava va la mutini a va ala ku a fana a famba va vona so mina Rhulani a ni nge lavi ku ta ku xipuluxa in that because whatever that you do they will always be criticism na ku so tumele ka dasa ku tshama ku ri na swivulavula my brother wena loko ku ri ku ku na munhu a nga ri satisfied with whatever that you are doing a humele rivaleni a ku ya nga satisfied kwala South Africa nkwama because it's not easy working with the guy. Remember what happened last time? Like what I'm sorry recently, La Pitori Logan Bukela Blue Star. The last performance at Pretoria.
You remember I don't want to dwell much on that, Mara. Was talking with the game. So meaning for one, just I will like me personally. I'm not a score. I'm not a score. People don't know what you are dealing with, but they are so quick to judge. About still and everything. Me not personally. I'm talking live one level tala man. One walk of put a boy, not walk around. Look, Monaco, Sunan Sunday Mundo of Punikin. And no longer going forward to Tabanava, they will come out to change your name or need to talk better about you. We are there to protect. We've seen it. You've done a very good job. So, Sakumani, we are not easily shaken. We lay ground in. Look, look, Jakaman, because we were to tell them, I'm opening 10,000. Even Pelampela, like a papa, 10,000. Only I'm looking to 5,000. I'm not on 3,000. As you your energy, your time, it needs to be paid as well. Karamun, Nasubula, Susmunga, Perakuba, it's not that easy. So, the Purnalo, I'm going our Mila and Davla area. So, we can't be living that life. We impress a man. Papa asked about I we know those things. But so Mele, Lim Sabina, I'm sorry, the and the by the way, Papa Nana, it's a brother from another mother, and of which you respect, nothing much. Lavon what a time, Swana, the tobacco, Baki, Samula, Minantaqua, live to that politics, Facebook, Facebook developed. No smoke what said Doshan Kapana, Nabati open by what song of Doshan Kapana, 12.5. You're 12.5. You what song of some Marantan Saquini, you want to do it on my mean. She's straight, proper, time on walk with someone need. But one time I'm named by what in moon one team. That's the member so much and woman and my super. No, Bramina, Womaga says, I will not listen to Sona. When I push a Yamas, Moon local on the local way. So be it. So be it. Leave the rest, my guy. You are pushing cruising nice. One but one not releasing the song. But when I you not releasing I will wipe up and Papa in that say that one so Tikavan look the song is still doing well. So be it. I know. I think we have got more than 15 gigs at December, and I know. More than 15 gigs. Not 20 gigs at December. 20 gigs. Oksala, Machanga, that's about Machangani, Umakasona Bram. No, Gagash, what one with an line go Brammy. What I shall be a show about Steve. But Janti Polana with a Shabak Junction Capana, with Shabak Beja, the Polo, Beja, Mina, and Beja the Polo. Long and a problem. Kinga, and phone. Okay, Brahmin, I have no problem. Mareshanu kitane goshon. Alla bakubasiti bakuri. Iwe na mimi ngakufona ukuzela ku manager papa Rulani. Wena ojikisa ubutlamli ukuthi ukhomba kamini. I can also do it. Yeah. So it is that Elani, pata umele, bana bata umele emuna. Kusuka la nguyisakaya. Alone, sidura kudlanga. As alone. Watashi ngashitiwe. Shingwa ngashitiwe ku Brahmin. La kubazela swiso. Ani manager papa Rulani mini. Empo ni driver the whole night until level 5. Naseso nobuya. Ni famba na papa Rulani meka shop wambala kahle. Ni famba na meka shop papa Rulani una tikwena control. So already. Let's not talk about embarrassment alone. Embarrassment alone. It needs to be paid. It's just like loyalty, it needs to be service. So in the one about one about plan that na so sakhe le riwa letsa kumbala na yini sosilengo so uma ka sotala na loko ku pala papa Rulani phana hamba ku masalari ya n'hweti na ya aku bitata ani leswi nga ta nkarhi na swona ina ti munhu loko swo tratela la swo tratela kuna nchumu wala nchumu ana keza Brahmin na keza ana va clarity yale kapsha. Okay, guys, Gagash, you know how about so the bullet manager after local lekker, I'm chicken. And the lekker I'm chicken. But what I know from what I've learned from the social lekker,
na Papa Rolani lekere a karhele ku handla that pressure ya vanhu va ri yini this and that. Papa Rolani yena then he pulled back. So ka space lexi Papa Rolani a nga pula back swi fana na wena sesi u nga tshika boyfriend ya wena ku va abusive, swi fana na wena buti u nga tshika girlfriend ya wena hi ku twa nga ku tsakisi hi mhaka ku so vona un'wana. Manda ta vutisa info loko u tala ka Facebook u ta posta va sesi va wena va rhandzana vanhu vangani u nga va tiva va sivara va wena, va buto wena va rhandzana vanhu vangani va nga hambani na vona va squeeze wa wena. Mara to ta ruketela mina ku ri ni dya nyuku wa lekera ni ku dya nyuku wa lekera ni la ta draw one tlhela ni tlherisela back aka loko ni sungula tirha Papa Rolani. Loko ni tirha Papa Rolani ni follow vanhu vo fika 4 va ke mfo ya ke lekera ma hi endla njhani sweswi wena new manager i mali muni i 1000 ora ni tsala hansi hi mfo ya ke Papa Rolani mala ku ta mchato na midolets i mali muni i 1.5 ni ngisendele ku ni phone ni na endla statement ni mo ke ikona hi tlokini mara mali jiwini ni tsala hansi. And then ni ani receive a call from DJ bari lo yanga la ngete lo yambela ku na Papa Rolani ni sa lo yangote I fam Papa Rolani mi sa lo yambo ba kona ni vulavula yena mi sa lo ya loko mina solo u tirha Papa Rolani the motive and Steve kuna vanhu va lava ku vona va hambana na wena va vona u hlupheka. Mina guys ni nge mchiveni na ta mcheletela tiyiso sweswiwani kuna vanhu lava va nga ta ku vona va lava ku hlupheka hikuva va hambana na wena. I vo sesi vangani va ka Gaza va nga tshikana ti boyfriend to ka xi ta hlupheka ngopfu lexi na ti boyfriend ka boy na ti girlfriend ka boyfriend u ta hlupheka luya ivi a nga hlupheki munhu. That is what happened to Papa Rolani. Mina I don't say ku lekere was wishing Papa Rolani a hlupheka but vanhu fan base yona hi yoxe lekere a ni nge n'wi yimbeli a ni tsundzuki maybe a vuli swin'wana ku famba ya hlupheka mara fan base leswi va swi vulavulaka swa tikomba va ri he xi ta hlupheka za xifa xixisiwana xi tivi nchumu lekere ku ri street kids u nga vula n'wana wa vanhu street kids man lekere u xi rhwalela xi hlambisa xi basa swa vuriwa sweswo ka n'wana wa vanhu laha hi le vuton'wini a ku na boso. And lexi mina lava ku ni xi veka erivaleni mi xi twisisa i timhaka ta ku I still acknowledge ni twini I still acknowledge and respect the effort that lekere made ka Papa Rolani. Discovery ya Papa Rolani yi nga endliwa hi lekere ti-video ti ri ko vanhu vo tala va xi ti-video va ko vanhu but lekere is the one who took the videos to Facebook. I don't know lekere u blame mani u blame Salani mfo tatana mi so the producers one they include ku vona ka Salani wa swi kota ku mikisa eka leki u ni dumisini he u kwini sudwela a ni nga ri kona mina ka that project maswito vele ku vulavuriwi mali a va ri kona ka Salani wa swi kota ku mikisa eka leki u ni dumisini u kwini sudwele a ni nga ri kona mina. So wa mi fanekele loko mina sweswiwani kha ni tirha na Papa Rolani i vanhu vangani nga va xave tipahla hina na tintangu va hambana ku to tintangu ta hina na sweswiwani va kha va rhandzana va hisa van'wana hi nga fika hi ku hluvula hi mina nga ku xavela i tintangu ta philani leti a nga n'wi voni ku ya le na le vanhu va xavela tiguxi sweswi va xavela sneaker swo durha sweswi ivi cheri ya mina leyi nga hambana yona hi 2016 ni n'wi vona ka famba na boyfriend ya yena ni ku hi mina nga n'wi xave xinika lexiya ka ha ri vutomi sweswo hambi ku ri vona lekere u rhandza na vanhu vangani lekere a hambana na vona lava ya nga va endle swin'wana hambi ku ri n'wana un'wana loyi u rhandza na vanhu vangani lava nga hambana va nga va endle swin'wana se mara n'wina ti-fans a mi ta vula sweswo ku i lekere nga n'wi xave na ticheri leti hikwata ti nga tshama ti rhandzana lekere hikwata mi ta famba mi ti byela sweswo i xikipa xa lekere lexi i ta ngeleke lekere nga n'wi xavela nga bye nchumu wena ku ri cheri leyi mina se ni rhandzanaka na yona mara ve ri tshami yi rhandzana lekere sesi wa vanhu a ta mbali kwayikwayi miya bye ku sesi loyiwani i kwayikwayi yo xaviwa hi lekere leyiwani i vutomi sweswo. Mina ka Papa Rolani I'm not just a manager. Papa Rolani u tirha hi pressure banga ni kombela van'wana va nga requesta kwani lava nga tshama ni vona ni kha ni endla pressure ya Papa Rolani live on the stage. Why? Because of I took that responsibility myself a ku sunguleni ku ri I will do it and I'm doing it. So since ku ri ku swi tikomba ka swiantswa se mi sungula ku endla swichele no endla ti-beef mi lava ku mi ni lwana lekere mi endla screenshot swa lekere mi ni vuyisela mi ndze ku lekere wa ku delela a mi la mina ya ba lekere hey lekere this lekere that mina lekere a ni n'wi chavi hayi swo lwa hi tinyimpi ku nga n'wi byela swa tinyimpi ni nge swi kasi cause a ndzi zani munhu wa tinyimpi lekere a ni n'wi chavi lero loko no na problem no n'wi byela lekere na foni na yona lekere leswi na leswi a swi n'wi tsakisa but since ku ri lekere a nge tshama maybe swa vona swi endla swi va ka mi straight one fanele ni n'wi phutela one fanele landza Salani ku phela tolo ku komba ku vanhu va ka Gaza ni le xikolweni a mi ngova mi nga tlharihangi a mi tlharihini mala a mi khomela kule vanhu va ka Gaza
a xikolweni mi nga ti soli a mi ngo lo phunta a mo khomela kule tolo ni posti vutomi bya Papa Rhulani la a sukaka kona na la ni nga n'wi veka kona mina a ni posta ngoma mina ni posti ngoma ni ku yini ngoma tolo mina he mitirhi ya lekere i lekere na Salani i Salani the producer na lekere va nga endla sweswo u nga yi byeli sweswo ivi Mr Mathosi munhu loyi ni nga n'wi themba ka vanhu hinkwawo Mr Mathosi mara mi fika mi tsala mu ku Mr Mathosi ni mithembiso boti mi ni humesela moya so ni mithembiso n'wana mhani mi ni humesela moya ku za lavan'wana ni nga va hlamuli ni hlamula n'wi ku na mi tivete ni mithembini and I was learning something from you mara mi fika mi ni humesela moya boti ka swilo ko va ni kwa kuma n'wina ku ta n'wi humesela mi ni kwaramela mi ni humesela moya n'wana mhani ni endle yini mina a ni vulavuli hi mitirhi ya van'wana no mi tshika mi jakatseka va ku a miyela nge miyeli mina Mr Mathosi mi nga ni endle swo wrong post ya n'wina yi sheriwa vanhu vo tala mi le ku celebrateni a nge tshama yi fika na ti-like letiya mi le ku celebrateni ku twisa mi ku va teka ni marito lama namuntlha you can't fix yourself by breaking someone never philani xo n'wi tekela lekere mi ni voni kwini ku ni teka Papa Rhulani ka lekere mina ni byeleni kwala mi ni voni kwini a teka Papa Rhulani ka lekere mina ni n'wi teki kwihi Papa Rhulani ka lekere mina ni n'wi teki kwihi la ni nga fika ni n'wi teka mi ngo ku hey khoma philani u tekela Papa Rhulani lekere mina ani fan ya music the other thing mina peace I am a friend ka Ben Mayengani I call him as a brother I talk to other artists, J. Vuma, Pele, Mr. Posty, Red Boy, Oscar Makamu, Soli Makamu, wana artist na yingo, você Sanclen, você Shongi Rangani, Prince Rangani. Prince Rangani is the one who gave me the gig. I'm coming at the Nyipi, Shongi Rangani, Tawanina, I say Swamina, she calls me time and then when she need me. And in Gani, the Nyipi Tawanumina. And I'm gonna cut beef the win. Mina me Philani and the Philani mina storisha minta shimela wena Philani mene se tshama na Beni ifonela na Beni Mayengani se ni fake seswani ni ruketela Beni ma ku rukete Beni i vutomi byetso Mr Posty mina mi nga ni katsi ka chaka ra n'wina mi nga ni katsi aka chaka ra n'wina I love Beni Mayengani he inspired me he built a very big house I love Mr Posty from what he's doing unkombesa ku mitirhi ya vulavula hi mavoko ma yena Mr Posty hard worker I love Mapele as a business person we are planning to do business with Mapele I love all artists vo tsala lava nga ta va ka ku vela ta tirhisana Papa Rhulani because of va vona a ri kahle voice ya ri kahle ku tinsimu ta yena so van'wana mi ta ku mi ta nisa madzolonga mi la ta nghenisa ka division ya music ya machangana ni ngheni ni rhandza titlambi kwati na tihlonipha that's why ni mi byeli ka live ya mina ku Beni Mayengani na 20 gigs ku na 21 gigs na 20 one inspire i standard Beni u set i standard Beni a fika ku grade 8 ni ku grade 6 ni ka ni ku ta ka 7 loko Beni ku 8 ta ku grade 7 so sweswo loko Beni ku grade 12 ni grade 11 or grade 10 mina I always loko ni vona munhu xa movha yi tswani na tsaka ni tlhela ni challenge ndeni ni nga tluleta mani mina that's why so tala mi voka hi xavaxava ni twa nga ku loyi a loyi ho vona timbilu to pfuleka to navela ku na misi rin'wana ta swi kuma it inspires me so na misi wun'wana swi endlaka swi bohi ku swi mi inspire because vo tala vana va loyi mina swa ni inspire loko mina xa AMG ni nge tlhuli mfana na tanga ta mi to tala bra mina ya ku xava 8 Centurion bra ya mina xava 8 Centurion lon'wana u xava Indra Midrand ni kwata sweswi ni ta va ni kha hi celebrate hi pfula tiyindlu vona kha ni hlekelela titanga ta mina kha ni hlekelele ku why ni nge minyi ni ku va ya xava yindlu ni pfula mbilu ya mina ni lava yindlu ta yena loko a xava double story triple story se why ni fanekele ni nga ti challenge mina ni hanya vutomi loko mi ni vo kha ni endla swilo hi le row ma vona leyi mata ni inspire uma leyi vo DJ va ri euphonic a va mbala leswiwani vo mapincha va mbala digital row naswona va ambala tona vo mapincha lava vo mafuni ku jive la oze debe gengelele debe ni kwa yimbala digital row ibo va nga ni inspire that's why na mina njoga majita na mina na lava swa so ni landa swilo hikuva na mina ndi challenge hi swona vuton'wini ni mbala digital row nyamuntlha hi mhaka ku ri na lava nga henhla ka mina va nga seta xitandati ni ta hele ka vona i vutomi bya mina byebyo loko mi ni vona ka ni humelela that's why na le ka group ya mina yo beja ya Betway a ni joinisi i mali free na mitirho hi xira mahala na tinambara hi xira mahala i free because of I'm in the business in one of them. When we lose, we lose. When we win, we celebrate together. We've been sharing money
millions of brands ta vanhu va ka gas mara daki mi hava you don't appreciate until nandu wa mina se ka ti-beef ta n'wina loko mi twa ku xurha hi byala byebyo byo xaveriwa or whatever mi nga ni katsi December leyi va lava ku ya na tirha na papa rani ku leswi nga pulana swona a ni n'wi langeli na mali ya ku dya yini u xava yini mi kwati ngopfu loko xa ti-row i xavela papa rani ti-row ma yi ta pulana ya mina na a ni fanele n'wi xavela maguja mani la tsalani philani xavela papa rani chingchong xavela papa rani chingchong ni n'wi xavela titeki ta yeni ni ta endla swi mi lavaka swona loko ni ya n'wi xavela row ti-row ti durha ngopfu dya mali ya papa rani wa mi xava ti-row ivi loko mi kha mi endla sweswo yena leke a fika a ku ri na hi ta ya humesa tinghoma ka makhamba swi wrong why because loko ya ri na problem na mi unfoneli ma na problem na yena ene mi n'wi vulavula nga nyiki hi mhaka ku va nyika makhamba na xavela papa rani mpahla ni mi byerile ku ni sungula tirha papa rani mina plan ya mina ku va ni cinca vutomi bya yena ende na sweswo a ni ku vhitixeni na loko tolo ni post that post n'wina mi nga dyondza xikolo mara mi nga tlharihi phela n'wina vo tala mi nga post share post liya vo tala va kona mi dyondzi xikolo swinene loko mo langutisa mi nga mi dyondzi xikolo for maybe 12 years kha mi xikolweni mara mi nga tlharihi because of a mi swi koti ku langutisa xilo mi xi twa mi tlhela mi xi twisisisa mina tolo a ni nga hlamuseti swa salani why ni fanekele ni khensa salani ka post ya mina tolo ni ku ni khensa salani n'wina mi ngo wena philani a wu fair why yi nga khensi lekere fambu ya khensa lekere kasi ni khensa lekere u tshama lekere a xavela papa rani mikumba salani producer tshama a xavela i papa rani mbeto salani producer na lekere va tshama va endlela papa rani room ni khensa mitirho ya mina guys no kombela ni tweleni ni khensa mitirho ya mina salani the producer na lekere na va khensa ku va va discover papa rani matlhela va n'wi endle risimu mara ni vulavula risimu mina se swi komba ku ri na tap leswi swa ti-row leswi ni nga ha khensi loko xikwembu xi ni katekisi hi mali ni xava xitap xa row ni fanekele xitap lexiwani papa rani a ya khensa lekere ku ri lekere a nga ku xavelanga xitap xa row se na swo hikwasa xitap xa row wena philani u nga khensa salani u xavi xitap xa salani na se why mina ni nga khensi leswi mina ni nga swi endla salani producer ni ka ti-live ta mi kwata hi mfuni tshama kha ni vulavula hi wena ni ku themendela ni hlamala loko u fika u khomenta ka swa mina hi salani u ku ri why ni nga khensi wena why ni nga ku khensi loko u khomenta ka swa papa rulani ka page ya papa rulani va fika va like timenemene va like oza va na 200 and something hi salani u nga twi hi vanhu wena wa ti tiva hi salani producer mina we vulavuli khale project ku ta sungula rita endla yini ta hakela na xinjhani hi vulavuli khale hi tini mina na papa rulani mara vanhu va le ku zameka ku endla ti-sabotage risimu ra papa rulani loko ni sungula ku tirha papa rulani mina ni byele ku ri ni fanekele loko ni cina risimu rin'we ni humesa 3000 ende na swi vula sweswo hi sabawa u ni fonerile sabawa loyi a ngo a hi fambi papa rulani u ni fonerile sabawa and this thing a swi planiwa ku ri papa rulani sisa a nga ha tirhi na lekere a hlupheki or a wa loko u chasa risimu ra mina ni nga yimbelela 3000 ni byele ku ri hemfo kunjhani ni kona minjhani hi kona ya hi sabawa hi mina ni nga yimbelela papa rulani hi mina hina hi nga tirha risimu leriyani hemfo ni kombela ku ri loko mi ya performa hi rona risimu leriyani i 3000 risimu rin'we so loko performa ka nharhu swi komba ku ni fanele nyiketa sabawa 9000 hi xitalo hi performa ka 4 swi komba ku sabawa a hi fanele hi n'wi nyiketa 12000 a ni tivi gaza loko ku ri ku hi swi fe a ni mi ya ndzonda la ku byete tiyiso sweswi because na loko hi ka endliwa nghoma liya a ni zangi ni ku ri ni lava mani ni nga nghoma a vo va kona a studio a ni zangi ni ku lava mani so mi leswiwani ni lava ku cleara vanhu va ka gaza live leyi ni endlela ku cleara vanhu va ka gaza because swo tala mansukelo na ku tlhela ni repeat post ya mina tolo loko ni posta papa rulani laha sukaka kona na laha nga kona sweswi a ni nga posteli salani a ni nga posteli lekere i mitirho ya mina mitirho ya salani na lekere at least loko ku ri ka ti-award hambi vo tlhe va ta lekere na salani nge stage kumbe va teka sagwadi a ni boheki ku ya teka sagwadi mina na le ka tilima loko papa rulani a ta defeatiwa hi ntlambi yo vulavula exiheti yo ma Mozambique a ni zangi ni ku wena papa rulani loko u teka award hi ta exitejini endla ni xitejini mina loko lekere a ri kona that day ka that event na sala producer va ri kona a va ta va suki switulwini va tsutsuma va ya a ni ta tsakela sweswo loko va ri kona a ni ta va byela guys hi leya award ya n'wina award ya avuxeni xigazeni a ya mina
I don't know anything about it. Mina I'm controlling life ya Papa Rulani ni manager ku ava humelela ava right up to me. So si plan ku mshavela stand shavini is look again la Joni yetini ya na chum license and everything. We mena so hela ti shavela ava right to mja. No huma ka to mja yena ta nye to mja. And it's not like I'm not living my life. I'm also managing. I mean, that's what I mean. The manager the two. And Papa Rulani got up with Papa Rulani. Papa Rulani no about no jay. I didn't want to hear. Imagine local time and away. I'm going to go to the Umenjukan, Umekushelo. Marani tell you instead of night. Say, Umbana problem. It out of a blala mar beat. Ugun never blanco. When I have lovely go, La Umesa Como, I couldn't want go just because of a blanco. And then mina munhu loko a fika la phapha ka live ya mina na bloga ndzala Mamaluleke xivongo xo xi ta kunisa u nga la ku phapha ni ta ku bloga na siku na rin'we u twa kunene ku na philani u nga lavi ku tidyondzisa hi mina ndzala Mamaluleke ti khomi kahle vutomi byebyo byo lava ku ta tsakisa genge u ta tisola u ni lava kunene ti-fake account u ta tisola u nga lavi ku tsakisa vanhu a ta tshama ni tsakisa vanhu ndzala Mamaluleke se ngati ta fika i humesa moya na wena u fana na Mathugisi a ti tshama tsakisa vanhu wena nhloniphi because na mina ku hloniphi na mina ku hloniphi so mina vanhu vo tala ve ri hey hambana swivulavula a hi swivulavula i ku la ta clear defense ta mina hi na fan base ban kasi mani munhu mina na mina hi fan base so na mina fanele va clear lawa se leswo swo tala swa n'wina leswi a mi swi vulavulaka leswiya swa hey this hey that plan this plan that guys I haven't fair mi rhandza nyimpi n'wina ende loko mo twa ku Philani Lwini Nalekere mi nga tsaka ngopfu loko mo twa ku Philani Lwini Nalekere mi nga tsaka ngopfu ende leswi mi nga tsaka mi nga swi voni mi nga tsaka ngopfu loko mo twa ku Philani Lwini Nalekere mi nga tsaka ngopfu twa Philani Lwini Nalekere produce because mi rhandza yini mi rhandza beef guys mina yes hey I'll beef man come on and beef mina ku byetisa ku na ku gumi swi teka ku ri beef mi kha mi latisa beef munhu mi nga ka ni ku byetisa ku beefela hey a vulavula hi donation mi tiva yini hi donation leswi mina swi tivaka a vulavula hi man egg mi tiva ni man egg leswi mina swi tivaka se mi nga ti nghenisi ka timhaka ti-battle to ti nga ri ta n'wina please n'wana na n'wana a lwi nyimpi ya yena ende a wu xeni xigazeni ya Papa Rulani I still say ku ri Lekere kwalomu nga kona ku ri loyi vonile live va ta ku sexerela va ku screenshotela or whatever hi Lekere loko Papa Rulani a teka a sagwadi a teka sagwadi please I'm all kona mina I'd like you ku all kona but control na fan base ya wena u nga tsaki ka ti-post to tala na swona u rhandza ku tsakisa vanhu hi Papa Rulani leswi nga ta gina swi kwatisa Papa Rulani cause swo tala leswi va n'wi kombaka swona swi va swi nga ri kahle but mina what I'll say leswi n'wi nga swi tirha swo vo n'wina mina ni tirhanga nchumu mina I'm just managing his life so loko Papa Rulani swi nga endleka a teka award mina I'd like you guys mami recall because it's what you have produced and producer nchumu mi so mi nga twi ku vava loko a tirha na Papa Rulani defense certificate ku hey njhani Helekere langutisa kahle Helekere a ni nge chavi ku byela mina Helekere because a nga lwi na wena u ku byela swo tala leswi swi postaka na swi vona ku va swi kongomisi ka mina u chaka straight loko we u ri na problem na Philani tana straight na mina I'll come straight to you I'll respond straight because swo tala status loko ku Papa Rulani va zaya a vuyi studio ka Salani ngeza ku va ku vengisi a vuyi ngeza ku va late we responda i ku ya a vuyi mara a ti ari yexe a ni endla ni studio mina a ni lavi ku yimbeleliwa mina na sweswi vanhu va humesa tingoma ta Papa Rulani a nga ni kaksi a ni dumisi ku tingoma mina ni dumisa mitirho ya mina leyi ni yi endlaka through my mind I create something lexi nga ta dumisa mina ni nge la Papa Rulani a ni dumisa hi tingoma kumbe a fika yimbelela ni ku okay vanhu va ni twi ka ngoma ya Papa Rulani no or va ni twi ka ngoma ya mani no mina ni lava ku ta duma hi leswi ni swi endlaka if ni duma hi ku ripa kumbe ku duma hi ku ripa if ni duma hi ku dlaya vo ni duma hi ku dlaya hi ku ri ku ni duma hi ku yivela vanhu vo ni duma hi ku yiva mara a ni lavi munhu a fika ni dumisa leswi ni vula laha loko u ku Philani a nga ti studio maybe ni hleketa ku chava ku Papa Rulani nga fika ni jikisa mic ku tshama kwala studio na ku hey manager Philani a ni swi lavi mina I will do things leswi mina swi nga ta endla ku ni duma and then mina ni lava Papa Rulani a ni dumisa ku loko ni hlangana yena a nga ri ku a ni dumisa because mina already sa ni dumile a ni na 27,000 followers ku Papa Rulani a ni kuma that's too big
27,000 followers ku Paparlani hi hlangana hi ti 6 ta September. It was 26. So mina and love vanhu vo tala va ka Gaza lava nga ti followers ta wena varhandzi va wena leke va ta fika va twisa mina ku vava na le ka mina and love vanhu lava nga ti followers ta mina mi twisa leke ku vava. Salam Producer nge vulavula ngopfu yena because the guy I haven't been talking much with him, but yena ni vona nga ku Salam Producer u enjoy ku posta ti comment leto ra ku vanhu va tsaka va ta hlekelela ti comment fika na 1000, but loko u vavisa mina u siya xilondza kambe ti nga vavisi munhu ti comment, let it be. Loko u kota ku hanya hi khomana hi vafuwi va ku lekela u yimbeleli kambe na Paparlani, lekela u yimbeleli kambe na Salani, lekela u yimbeleli kambe na Sabawa, sweswi mi nga endla swona pe mana problem. And to prove you that mi nga ta mi ta teka Paparlani ani mi ri ni ngati ta a ti yexe and mi studio ani swi tivi swa studio ku endliwa yini ani tivi chumu studio. Loko mi swi lavisa swona mi nga ta mi ta fika mi teka Paparlani vulavula na yena mfo va sala va nga endla ngoma leyo sungula na wena va ri va lava ku ta tirha na wena, you can go. But what I know iku family ya Paparlani, family vanghana maxaka va tsakile leswi ni swi endlaka, and it's not like va nga tsakangi swa lekela, but ti progress ti nga ku ti endleni na nkaya na kwajoni va tsakile ya happy. And mi nga tsaka loko ku ri ku hi pfunana ku cinca vutomi bya Paparlani, hi nga pfunani ku dya mali ya Paparlani, sweswi hi nga endli, a hi pfunani ku uplifta vutomi bya yena. Loko ku ri ku Paparlani ta because u ri like a dyeriwa mali nga yi voni njhani, so hi ask yourself kona ku dyiwa njhani, I don't know. Na mina swi ri n'wana maybe a nga fika jika ku na phela na dyela mali because Paparlani a nga vula ku anti mara Paparlani is very smart. A ni nge vulavuli Paparlani bad. The guy a voni kwatisa njhani ta fika na photo manager Gimeta manager. So avuton'wini mi nga vuli ku ri wena Philani famba u ya khensa lekere, famba khensa lekere, khensa na Salani. So mina ta byeka vuton'wini bya mina emucatweni wa mina loko no va ni kha ni chayisiwa risimu ra Paparlani ta ku mi fane ni khensa mucato wa mina ku va lekere na va endle risimu. Hayi a swi make sense sweswo mani. I vanhu vangani va nga pfuna Benny Mayengani avuton'wini, hi nga vulavula hi vo General Muska ka ha ri vo va n'wi vitana vo Sibara Mayengani a va ta landzela vo General Muska va ta landzela Benny Mayengani va ku a tsutsuka chama rabeta leyi hina hi nga kurisa mhaka ku Benny namuntlha is big. Vanhu vo tala va nga tirha na Mr Boss a va ta va ku hina hi nga kurisi, vanhu vo tala va nga tirha na vo Oscar Makamba lava nga tirha na vo Soli Makamba hina hi nga kurisi, swi ta ponisa sweswo hina hi nga ku ondla. And lekere the thing i ku u tlhela endla na ti-video to tsakisa vanhu, sweswi swi nga ta swi nga fiki kahle van'wana, swi wrong. Mina ni dumisiwangi hi Paparlani, mina ni khale ni dumele swa mina, a ni dumisiwangi hi Paparlani yo hlangana mi dumile ku va bomba. Lekere hlangana na Paparlani a dumile lekere ku va bomba. Paparlani a nga dumangi because a nga na social media, a nga n'wi tivi munhu wa ti-video. So mara Mathosi ni nge n'wi rivaleli, ni n'wi byela ni lo rivala vito ra yena mara ta posta ta n'wi tag kunene, ta posta na ta live leyiwani ni nge n'wi rivaleli. A ni n'wi lava munhu wo lava ku ta va relevant hi swilo leswi a nga swi tiviku, a vulavula musi, a ni n'wi lavi. Ni hlonipha ngopfu mina. Lekere ta vulavula hi wena Ibrahim, a ni holovi na wena hi makhavuka un'wana mana mina empfuni na mina ka ku mani olova ni vo van'wananga ni nge tsakisuki ku tala ni ta fika ni ku vamba mfosala nga ri kahle mina ku ni I achieved wa rixaka. Loko no va ni kwatile yes na loko ku ri ku swi endla ku kwatini I can say it's your frustration, but do not let your frustrations ku endla ku u vavisa vanhu. Loko va ku ri tolo loko ni posta Paparlani ku va a suki ka rhumu liya a ya ka rhumu leyin'wana, wena u nghena kwihi leke Salam Producer u nghena kwihi kwalaho a mi endlangi rhumu kumbexana laha tshama Paparlani a mi ku tivi. Na loko sweswi a no famba ni endla xitantisi ekaya loko no ta ni tshama brand ra Paparlani a mi tirhi ya lekere liya u aki brand lekere na se a ka ha ri na mintirho leyi mi ni nga ta yi endla hinkwaswo i lekere na Salani, i lekere na Salani, i lekere na Salani. Ni yo dyoha yini mina, ni dyohe yini mina? A na ha endli nchumu na Paparlani sweswi okay sweswiwani Paparlani a famba a ya chaya nghoma yi tlhe yi vuya kambe a na ha fanelangi yi manager. Phela mina ni driver antleni driver from here to Tzaneen Giyani Malamulele. I make sure I book the guest houses in time. Loko hi heta kumbe loko va nyiketa ti-accommodations hi heta ku phema matlela pfuka nampundzu, give them breakfast, make sure ku dyiwini fana sweswiwani hi still sleeping because hi tleli leti vo photo hi still sleeping Paparlani around sweswi va ta pfuka phone manager ku endleka yini, okay ni le ku tirhi kwalaho, let me drop you this, drop leswiyani, let me just give you some drinks at least you chill yourself. Hina Hennessy to va nyiki na ti-Hennessy to Hennessy ni nge yini because ya hlela ku huma mirini swi u ta nwa sweswi a nga toloveleka na swona vutomi bya mahlweni. That's my role leyi ni tlangaka Paparlani.
So vo n'wina mi busy ka lekere mi ya tala laha ka vuphilani lexiwani xi ku tsala ti-paragraph ni nga tsala ti-paragraph ta yini zama ku endlela ku mi swi twisisa loko wo za u tsandzeka ku tiva paragraph exikolweni u stupid. I don't write in paragraphs, I put it in an essay lexiwani mi swi twisisa because ni va ka I am briefing and explain in a form of paragraph, yes, but mina ni swi vita like name me just an essay. Write an essay about this because it's an essay coming. So the paragraph tell ni xikolweni because I'm still ku paragraph swi va ka swi setiwa ka ndhawu ya njhani. Ti dyondzeni ku tiva xikolo mi ta tiva timhaka ta n'wina. Problem a mi ri sona exikolweni ivi mi lava ku ta ta blame va loyi ku ri ku ti loyeni hi wexe. Mi va lava ku ni pengeleni hinkwako ka social media na ti-comment to u lava ku khomentela ku duma vanhu va like comment ta wena. Va basulukini hinkwavo. Va basulukini hinkwavo. A ni yo nyuka mina vanhu vona. Vanhu no va fresh kumbe njhani. Mara va basulukini vanhu lava ni pengelaka va ni phutelaka vanhu lava ni fachelaka. So mina a na problem na munhu hambi ni ya tindhawini kumbe muthi kuna ka ni ba kumbe ka ku ni be mpama njhani because a ni na munhu ni famba ndhawu to tala ni ye ne le dani dzanini va ma bala ma dlaya ni ya tindhawu to rhotela dama ma ta dlala mani a ni na munhu mina xi ta ku tsala paragraph bilani xi ta ku tsala paragraph ni tsala paragraph ni endlela ku mi kota ku hlaya mi twisisa because you can't read lolo no hlaya u hlaya nyana like come on phrase wa tsandzeka milolo no hlaya milolo no hlaya. So masta mina ku endla sweswi ka live leyiwani ni kombela loyi a tivaka swin'wana hi mina kumbe loyi a tivaka swin'wana hi lekeni a requesta a hlamuseta leswi yena a swi vonisaka swona because sweswiwani ni la ta mi nyiketa platform ku mi nga ha vulavuli hi mirhasa hi ti-comment mi lava ku duma ku vulavulani laha na loko lekere a ri kona kumbe salam produce a hi requeste DJ Mfundhisi na lava van'wana va nga ta hi advise loko ni mention DJ Mfundhisi because is good on advising. So ni kombe ku na lava van'wana va nga kona hi advising loko swi xiyimo xi ri so hi endla yini ana ni nga tsaki ka mitirho leyi ni nga yi endla phe mina loko ni post ya tolo ni veki i room ya paparlani ya Zozo na room leyintshwa a ni nga vuli ku ri ngoma ni katsa ngoma mi mbalangi ngoma zangi ni tsala avuxeni xigazeni mina laya ni yo fika ni hlamuseta ku ri paparlani u ri u cancer ni vulavula na yena mama then ni swi teka ni swi tsala hansi u cancer ku va swi xana vutomi byebyi la kosi loko hi ta endla podcast mi ta swi twisisa. Paparlani i hlupheki ngopfu loko a fika joni u ni hlamuseta ni suka lani manager ni suka wa rila sometimes gama u ka mi nga swi tivi a twa ku vava a va na enga loko a hlekete leswi a nga fikisa swo joni a ni hlamuseta ku ni suka laha namuntlha laha hikwalaho ka mitirho ya wena a mitirho ya lekere liya a mitirho ya salam producer liya i mitirho ya mina mitirho ya salam producer ni ngoma na leyi ngo avuxeni xigazeni esalani wa swi kota ku mikisa eka leki u ni dumisini hi yo mitirho ya vona mara loko mi se ni endla mitirho ya mina ni rhongo i mitirho ya salani khesa salani ku khesa na lekere va khesa njhani kasi leswi va nga swi endlangiku a ni salani na lekere va endli ngoma mina ni fiki ni endla room ku yi va xapa so why va khesiwa ka room ku ri ku ka room leyi ku yi endla va nga kona na sweswo ni nga vuli ni rhongo tolo lekere ngheni xitejini a xa wena a cina na paparlani mi ni voni ni endla ni humesi lekere ni jikisi video a mi nga mi vona ngheni xitejini va cina a za a chika xitejini a ni zangi ni la chumu xa violent a ni lwina lekere mina. I love the guy. I respect him for discovering Paparlani from Kakobani and from all those his videos at the poster kwani kota ku twa Paparlani namuntlha hi twa Paparlani hikwalaho ka lekere Paparlani hlamusula ka ngoma eka leki hi ndumisini hikwalaho ka mitirho ya yena hi salani wa swi kota ku mikisa hikwalaho ka mitirho ya vona hi me mani mina nga ta fika ka mitirho ni ku a va endlangi nchumu mina a ni pengi mi ni dyondzeni xikolo ende xikolo ma ni dyondzela ku hanya a ni nga dyondzeli ku la ku dya mi ya xikolweni mi ya kuma school feeding a ni dyondze ku hanya ni nga dyondzeli ku dya mina that's ni kota no twisisa ku loko munhu endla xilo xi endlela yini mina a ni holovi na munhu ask everybody lekere ni nguzana n'wi mention na swona a na problem na yena ni n'wi byela ku ri a swi tiva ku ri na nyamuntlha loko ni sende location tuve ri tshama Soweto ni nga n'wi landza na nyamuntlha tshama hansi na yena hi langutisa ku hi nga endla yini a ni vula lekere mina and lekere feel free to come back i ta fika i endle swi lava ku swi endla hi Paparlani but as long as swi ka swi lava ku cinca vutomi bya Paparlani hi nga endli swilo ku lava ku ta dya a endle swilo ku lava ku cinca munhu Paparlani wa swi tiva lekere ku ri njhani you know Paparlani lekere wa swi tiva ku ri munhu wa njhani but mina ni n'wi cinci background ya yena at least vonakala background SG yi na G-Star nyana yi ri na yini nyana let's do it ku kurisa Paparlani or ku uplifta Paparlani nge swi endli ni ri nexe ni lava vo n'wina
na wena sala producer I endle Xikwembu xa vume swona leke rendla role nga ta reflect ko Sabawu fika ngena am nga n'wi tivi na Sabawu vo tala am nga n'wi tivi na Sweetwell mo twa kutani go Sweetwell u kwini Sweetwell am nga n'wi tivi. They play the role behind the scene tam nga ti tivi. So please ka Gaza a hi dyondzeni ku hanya hi rirhandzu, a hi dyondzeni ku hanya ntiyiso, mi tshika swa vumenemene cause a swi nge mi nyiki nchumu. A ni holovi na munhu mina ni byeleni hi vanhu va nga dya mali hi mhaka mina va hakela swikweleti. I was in tears loko n'wanyana un'wana a ni fonela byela ku ri vo tiphila ni khensa ngopfu ni wine 44,000 na mina ni khensa ngopfu ni humesi mhana swikweletini a va lava ku tekeriwa na movha. Mhani a va hume swikweletini a va lava ku tekeriwa na movha. N'wana mhani mi ni pfune ngopfu evuton'wini ni koti ku beja mathikithi ma n'wina ni khoma 44,000 tekani mali ya swona no i Xikwembu. Xikwembu loko xi rhumeli mina ku wena u ta kota ku hanya. Xikwembu loko xi rhumeli mina ku mi ta kota ku inspirekana kambe Xikwembu loko xi rhumeli mina ku mi ta kota ku zondani i Xikwembu. I mean I repeat, loko Xikwembu xi rhumeli Philani ku mi ta kota ku hanyani vito ra mina hi Philani hanyani. Loko Xikwembu xi rhumeli mina ku n'wina mi ta kota ku zondani. Loko Xikwembu xi rhumeli mina ku n'wina mi ta kota ku tiva vutomi byi tiveni. It's a testimony. I testimony yo himpela Xikwembu xi kona. The God that I serve. Hallelujah. The God that I serve. A xi heli matimba. And I praise the Lord. Se leswo swo tala swa n'wina. And I'm getting what I know. Sweswi vanhu va ri ka mina hi na nkarhi wo tala ka hi dyiwa hi bolo hi tisa mara va wina kambirhi lori kanharhu va landzelelana. A nge munhu loko a kha a wina ka betway ya mina ne a nge fika ku se na 3 days ka ni wina ka bot phela ni tiseni. People va rhandza swi va swa kahle swi ta ka vutsena mara loko hi dyiwa u ta fika ni gungulela se khale ka hi dyiwa. And those people lava nga groupini va nga ku ni tweni sweswi ni kombela ku ma reporta we block them and remove them. A hi lava vanhu va toxic, a lava mademoni, a hi ma lavi mademoni a groupini ya mina ya Betway ya Gaza Hollywood Bed and Betway i Gaza liya Gaza Hollywood Bed and Betway i joinini ngizisa ku joina mi ta vona mhlolo mali kona. A hi ku na mintirho South Africa hi le ku hluphekeni hanye mdende a hi joinini group hi ndla mali mahala na mintirho hi share na tinambara na ball loko hi dyiwa but when we win we celebrate all together. So ni kombela vanhu va requesta va ta fika va vutisa swi va lava ku swi vutisa. I'm about to close this live. Ni kombela vanhu va request. Ni kombela ku ri mi swi vula hi n'wexe a ni mi tinene ka ti-comment hi leyi platform requestani ni vulavula na n'wina hi mehe Philani hi mehe mi ni byele problem because lawa a lava ku hlamula ngopfu timhaka ta leke cause na swo nga ti ya kule and swo tala no swi minimize a lava ku swi nghena swo tala a ni lavi ku ni vula vurhongo bya leke la a xikirinini because leke is big in here fan base ya and like it disrespect to ku tala ntanta mbyeko leke ku endle no it disrespect. I respect leke. So as much as I respect leke ngiyo tala ntanta mbyeko leke ro lensha wrong because fan base ya ita moshekeriwa na here so we go respect leke so tala na swi tiva ngesiboshe ngo tala mila ku siboshe because swi nga va mess between mina na yena loko la ku byela umfone no byela but ku tala ta fika no expose no salani salani bulu ngopfu na yena mara vulavuli hi WhatsApp ni calls but an bulu ngopfu na yena yeso ku fana leke. Se lava ku ri n'wina mi lava ku lata ti vutiselela requestani le platform for free mi ti vulavulela maybe mi ta hola moyeni mi vavisekini shem vutomi bya mina mi vavisekini. A va ri Lindi loyi se na n'wi bloka Lindi goodbye blocked. Ni nga requesta then hi vulavula mara luya mi vulavula lekere i manager DJ Ngudla. I like his songs. Shama Combo, I play his tolo tlanga Shama Combo.
to hi tlanga ngopfu tinghoma ta xa makhombo tolo hi ri na papa rulani ku na vo Mandla Mathe we play the songs sen ngoma ti tsakisa mara loko swi ka hi tlanga teto so n'wana to fika ndzhuka tima ngoma leyi tlanga ya papa rulani ani manager wa papa rulani mi hanyisa ku vava ku ri se mi hi langela na ku hi fanekele hi humesa moya loko hi tshamise ku yini hi leswi mi nga ti byeli swona swa ku hi ta twa ku vava swirhongo ngopfu hi leyi platform ya hi loyiwa va ri khululeko Mathosi loko ni ku Mathosi ni kumini hi loyiwani ni n'wi sendela inbox va ri khululeko Mathosi u ri a nga swi koti ku requesta ku na load shedding laha nga kona u ri ta connect as soon as Mathosi u ni poyile ngopfu i buti uMthembu ngomisa loyi those are the people maybe when you have problems even you can even guarantee them ku va endla va ku pfuna ku ti endla but ku ya post leyi ya vona va ri mina ni fanekele ni khensa lekere na Salani ni va khensa yini ku va mina ni xavile papa rulani swa mukumba na tiwadropu na swa le ndlwini ya yena ni va khensa yini ku va xava mukumba a ni loko ni vulavula hi ngoma a ni ta va rhongo na mehe hikuva ni vulavula hi ngoma leyi ni nga yi endlangiki at least wa ku rhumesa bawu a ni ta mi feature lani ngeti va a hi famba papa rulani a ni nghena nghelo ka sweswo va ri xava ni xibama xi solve nchumu xibama loko xi huma xi fa xi dlaya so xibama xi solve nchumu solve by communication. This is how we solve problems. But from here, I'll call you. Worry in million times. Deal with me as individual. Take my family out of it. I don't remember mentioning your family. I don't even know your family. So, I need to go. Your family, name respect and all people. And mina ngitise question shendla and involve the second person. If individuals ndi vula lokutona kwa lekere and Salam producer do your families. Mara I'm saying mention a family na lekere kumbe Salam producer. So kuna statement swin'wana mi nga xi kuma xi nga tsama kumbe xitsalo hi philani xi comment hi philani wa fake account. I don't know your family and I have no reason to include your family. I'm too professional when it comes to situations like this. Because for me to involve your family for what reasons? Family yangu indleli ntiba yini family yangu Mr. Mathosi mina ni lava n'wina individually and as much as I know myself ku ri loko xi lava ni xi kumisa ku I'll do it so ni vona comment la yi nga supportiwa hi Pheli Nyeleti Baloyi mina veni n'wi block va ri Pheli Nyeleti Baloyi na yena mina munhu wo la ku ta hanya ku create dzolonga ka swilo swa vutomi bya mina a ni n'wi lavi Mr. Kuleko, ni mhlonipha ngopfu mu swi tivaka like you've been following me, I've been following you like you. Mara swin'wana mi nga swi tsala. That's why ni huma hi n'wina ku ka vanhu lavo tala va 1000 ni tiva n'wina. I don't deal with the people that I don't know. And I don't deal with the people lava ni nga va value ka vuton'wini. So the reason why ni deal hi n'wina ku I value you. That is a point. Ndaku mi request lawani. Ndaku mi request Mr. Mathosi. Mi ta ni hlamusela ku maka kona i yini and xin'wana xa kona hi papa rulani so tala ni nge swi expose la a ka live ne a ni nge swi expose la ka live so tala so papa rulani performing tona xa wena it was fine performing tona Crooked Door it was fine so tala a ni nge swi ngheneleli ngopfu Mr. Kuleko Mathosi la vulavula n'wina sweswiwana mane I hope you are watching me ni mi respecta ngopfu but ni twi la ka post liya ni twa mina mi dyondzile xikolo vona mi byele swona ni tiva mi dyondzekile and they must tiva ku briefa na ku explain kuna la xikolweni ku explain kuna lava ku briefly explain so you know the difference so tolo ni post ya mina ukisungula papa rulani a khesa leswi swi nga ni nga n'wi endlela swona for nkarhi wolowo a ku va ku ri ni n'wi susile ka ndhawu leyi a tshamaka ka yona leyi nga kahle ku ya ka ndhawu ya kahle then n'wina mi endla status hi mina mi ku n'wina mina a ni fanekele ni vanhu van'wana a nga khesi mina a ni fanekele ni khesa lekere na Salam producer va nga endla papa rulani ku a va taniya a ni swi tivi ku hlangana ku hina post ya mina and swi ni borha hi ku mi tlheli ka status ya n'wi komba ka n'wina mina info mi ku ya post leyi a yi fambi ya fika ka n'winyi wa yona yi fikile
hi mina Philani hi fikini ende a ni mu holovisi ni mi hlonipha ngopfu man, and I hope loko ni cheka inbox ya n'wina ku na number ta mina, you can call me after this call. So hi fikini post na mi live hi fikini whatever that you wrote swi fikini khale screenshots le South Africa since we went, because I said you is my brother na follow post ya mi ya tolo a yi nga vulavuli hi ku lekere a nge endlangi nchumu. Muntlhe ni repeat n'wina ti-followers ta lekere a no lovi na lekere and lekere input ka mina i ndisana kahle hi makwavo producer na yena hi makwavo Salani mitirho leyi va nga yi endla ku va tshama hansi va vona Paparulani a ri na potential ku loko u ya a studio ku nga va na a hit. I still acknowledge it and I care with respect. Hi mehe mani mina ni nga ta fika laha wani ni ku ri lekere a nga ndlanga nchumu. That's why na vula loko na siku Paparulani a nga ta teka award a ni ta tsakela ku ri lekere na Salani va ri kona va receive award ku nga swilo leswi vona va nga swi endla va karhi va hlangana na Paparulani. A ni na pride hi mina ya ku ta fika ni tikukumuxa ni ni endleni ka Paparulani. Mina ni cinca vutomi bya Paparulani. Vo tala laha mi huma ka ti-broken relationship mi lo tshikiwa, vo tala mi lo tshika mi rhandza na vanhu vangani sweswi ti-ex ti nga ni 2 or 3 wa ti-ex to vona ku van'wana kha va cata van'wana kha va endla swin'wana van'wana kha va graduate na swikolweni. Se mi ta famba mene ka ti-graduation ta vana vanhu mi ku hi mina ni nga tshama ni n'wi xavela bullpen a fa nge endli nchumu mitirho ya mina mi xavele vona nga swi tsali kwala eswikolweni a ti-campus mi kha mi jola na vona. I vanhu vangani mi nga jola na vona University of Venda, i vanhu vangani mi nga jola na vona University ya le Vaal, mi vanhu vangani mi nga jola na vona a TEF, a UJ, a ti-campus ta ti-college, a Makwarele, a va Westcall, ti-boyfriend kha ti mi xavela ti-bullpen mi ya graduate ne le TUT ya Pitori, ti-boyfriend kha ti mi xavela ti-bullpen na ti-rule mi ya graduate. Ivi siku ra graduation mina ni fika ni yima lani ku ya a nga vu endli nchumu a nga zaksaka na gawini loyi hi mina ni nga n'wi xave bullpen. Swi ta pfunisa sweswo. Tolo mina ni ya na posta ku Paparulani Mthuzwa n'wi veka la a nga vuli nchumu leyiwani i mitirho ya lekere na Salani produce hi swo vutomi sweswo. A hi hanyekeni mani mahosi, a hi hanyekeni yo phela mina wena Philani va ri problem block vanhu loko va comment mina na block vele ni lava peace a no block lava peace a ni block Philani bora hi ku block vanhu loko va comment na ku block because ni lava peace wa u fana suffocate na u kha ku ni se ni tsakela sweswo na ku block a ni swona sweswo veri na le Medunsa bote in'wana ringetela vanhu ve le Medunsa lavaya hi lexi ya nhwana xi le xikolweni va nga ni mi nga xave ti-bullpen xi mi komberini se n'wana xi nga graduate mi ta fika mi yima laha mi ku n'wana xi nga zi graduate yena hi nga xave ti-bullpen na ti-pencil i vanhu vangani. Because mina what I'm saying here, I'm not saying Paparulani a nga endleriwangi nchumu hi lekere ma swi tiva na n'wi sweswo and sweswi ni nga tshama ni debate swona mo phuta hinkwenu mo phuta mo ni pengela tshame ni twa fika mi vulavula hi risimu ra Paparulani mina ka post ya mina ni ku Paparulani ni n'wi pfuni ngopfu mina hi ngoma le mina ni n'wi pfuni ka ni ngoma mina ni vulavula hi swilo leswi ni nga swi endla hi mavoko ma mina na lekere na Salani producer va ta khesiwa ka swilo leswi va nga swi endla hi Paparulani. Hi Paparulani nga ta vula sweswo ka ku ni khesa lekere va ni hi studio ni khesa Salani producer va ni producer ngoma a ni va nga endla ngoma a ni ngheni ndhawu mina ni sabawa mina and a ni si duwele mina lava nga ngomeni va twini. So mina ni nga endli nchumu lexi ni nga ta xi khensa hi mhaka ku ni tirha na Paparulani mina yisa ku vava. Salani na lekere va ta khesiwa ka ngoma leyi va nga yi endla. Tolo a ku nga zangi ni posta ngoma mi ni posti Paparulani laha nga suka kona na laha nga ya kona na loko mi ni zonda ni zondeleni sweswo. Salani na lekere va ta khesiwa ka ngoma leyi va nga yi endla a Xigazini. Va nge khesiwi loko ni xaveli Paparulani mpahla ya rowu, va nge khesiwi loko Paparulani a xaveliwi swa kahle kumbe loko Paparulani endleliwi muti kumbe loko a xava movha. Va ta khesiwa ka ngoma leyi va nga yi endla because swa movha na murhanga wa Paparulani hinkwaswo na mpahla na hinkwaswo swi endliwa hi mina se mi ni tshike ti khesa please. I want to make that clear na ta veka leyi va clear mi twisisa na n'wina ku ri Paparulani u ta khensiwa kumbe u ta khensa lekere na Salani producer ka ngoma ya yena mara ka leswi nga endliwa hi mina Paparulani u ta khensa Philani. That's why na tolo loko a yimbelela Pumps fambani ka video le Pumps Store mi ta n'wi twa ku he Philani u ni pfuni ngopfu a vula ka swilo leswi hi nga swi endla tolo leswi ni nga swi posta tolo he Philani u ni pfuni ngopfu ka swa tolo. That's why na loko ni tsalile aka xitata xa mina that's why dyondzani xikolo mi nga dyondzeli ku ya dya swakudya xikolweni dyondza xikolo mi hlela ku twisisa. Ni hlamusete ku ri
especially Philani ngopfu Philani ku nga ri ngopfu ya ku va ni mupfuni ka swa music ni ku na lavan'wani a ni katsa na vo Salani va patela ku maybe ka post leyi a ni voni ti-comment ta Salani a ku Hayi-Taka leswi ya Salani a va furious Hayi-Taka a ku fa khesiwa hina hina hi vekiwa ka ti-minimo hi Salani a ni ku veka minimo yin'wana mani u nge veka minimo ku ri wena producer ya that song leyi nga hiti nyamutlha ka swa tolo u boheka ku va ka minimo hi Salani because a wu xavangi mikumba paparulani hi Salani ka swa tolo u boheka ku vekiwa ka minimo because a wu endlelangi paparulani rumu hi Salani na lekere mi boheka ku va ku ka minimo kwa mi ngo mi tiveka kona because a mi n'wi endlelangi nchumu paparulani hi swa le ndlwini mi endli ngoma ma twisisa so ka ngoma leyi mi nga yi endla yes na sweswi na swi khensa mara mi nga endli ku ri loko mi se ni xava na ntangu mi fa hi khensa n'wina ku mi yi xavile paparulani ntangu hi mhaka ku n'win'we mi nga endla ngoma paparulani ka ngoma ya n'wina leyi mi nga yi endla yi baku na sweswi yi nga hiti yes because mi le ku endleni ka mixa swilo ende fan base ya hina yi le ku lweni yoxe van'wani va ri we Philani this urhongo na Philani wa mbyana lo block lava peace mina block na ku blocka lava peace mina you come here you comment shit I block you ni lava peace vo tala mi lo rhumeliwa minkarhi hale mina ti-Facebook account of ka 20 ta za ti hela ta blocka va ri hi lowun'wana rhumeliweni va ri i Maluleke Mpfumelelo u ri xivutiso paparulani u n'wi kumi a thyakini na pfulani jump on blocka Thaka u ri paparulani u n'wi kumi a thyakini na swi nghena ku swo Thaka sweswiwani vula le ku mun'wana u n'wi kumi se sweswiwani ta byela ku paparulani u n'wi kumi a nga bohangi tintangu paparulani u n'wi kumi misisi yale nga kamangi machangani maloya machangani maloya paparulani u n'wi kumi na thyakini se mi ta ku se ni byela tiposto paparulani u n'wi kumi a nga kamangi misisi paparulani u n'wi kumi a basilukini paparulani u n'wi kumi a nga chevangi malebvu paparulani u n'wi kumi a yimi hi ximata yo maloya machangani maloya maloya swi nghena kwihi swo paparulani u n'wi kumi a ri njhani mi nhlolo leyiwani swi nghena kwihi sweswo hi mhlolo ya hi mhlolo blogger mina peace where you are altering insults you saw paparulani video before it becomes what what yini Mr. Mathosi nga vuyile ku bela later here you are altering insults babla na ruketela and Steve what I correct you saw Rulani's videos before you become who he is today you did nothing about it lekere loyi today mi ngo umbalise Rulani mpahla ya makula masoni mi byela ku Mr. Kuleko vo vona problem hi lava vanhu va vekile spring and I'll talk to him after this thing maybe va ta twisa swin'wana Mr. Kuleko vona na swo mina ntlimbo wa le ndzeni mina enga so maswolo kumbe frustrated kuma ku molovi na sati ndlweni se mi tikuma mi kha mi khandziya thekisi mbanana va tira thekisi lo mi khandziyani ku mi chika se ku vaviseka thekisi mhaka n'wansati vaviseka thekisi mhaka frustration ye le kaya yi nga ri ye le patwini mo se ni mi dyondzisa swin'wana hi n'wana bava ne ni ndlisani ka n'wina a mi swi twisise swi vulavula swona kahlahle you are lost a ni fanele mi explain because mi lahlekini miri you are altering insult you saw paparulani before he becomes who he is today a ku ri na gagaji na komba kwa dasani bye ku mi lahlekini a mi twisi nchumu hi theme ya swilo leswi Mr. Mathosi miri I did nothing about it a mi lava ni endlini n'wina swona because xikwembu xi nga ni rhumelangi swona mina na lava va nga vona Yesu loko a ha konanisiwa aka Heroda va nga n'wi lamuli even then a yisiwa ka Pilato a nga n'wi vonangi mi lava ku blame lava ya ku u voni Yesu a ya ka Heroda mi nga endli nchumu n'wi tshika heta ka Pilato a fika n'wi avanyisela xiboho xa ku a vambiwa Mr. Mathosi a hi zameni ku tirhisa dzonga n'wana va na mthemba na mi le ku ni bohileni ngopfu miri I did nothing about the video ta paparulani before lekere a n'wi discover a n'wi ta n'wi discover kwihi because lekere na loko ngoma yi hela ya liya swi exigazini paparulani u ri elekere u nga byela la kahle u yo khendla kumbe yo rhumiwa xikwembu na se ni byela loko xikwembu xi rhumile lekere ku a discover paparulani u ni byela swin'wana Mr. Mathosi a hi tirhiseni psychology n'wana mani lekere xikwembu xi n'wi rhume ku a discover paparulani ku fana na n'wina xikwembu xi nga va xi mi rhume ku mi ya kuma ntobo ya n'wi yo sungula mi kota ku yi teka mi nghenisa ka swa ti-relationship u kona ya longo mina ni sungula relationship hi Mathosi hi Nkululeko Kuleko Mathosi ya nga ni tivisa swa ti-relationship mara ku nga ri ku it is meant for you ku mi n'wi cata mi va mi n'wi discoverini n'wina
va mi n'wi introduce ka swa mijolo swa relationship nyamuntlha se siluya namuntlha mi ta kuma ku chatini. So God sent you ku va n'wina mi kota ku discover nhwanyana loyi a nga na muthlangasati wa un'wana. So na leke Xikwembu xi n'wi rhume ku a discover papa Rhulani ti-video teto a swi nga ta koteka ku hikuva mina because Xikwembu a xi nga swi tsarisangi swona. Xikwembu a xi tsari ku leke ri ta n'wi discover n'wi leti video na n'wi tiva phela ni ta n'wi teka na cha vutomi bya yena after phela ni ta nghena lomu i chapter ya Xikwembu na ta vhene mi chumayelela i chapter ya Xikwembu mese kuleleko mathunzi swi twisise sweswo. So zamani ku va karhi n'wana loko mi vulavula hi vulavula hi lexi mi nga ku xi twisiseni because mina swi twisisa swi vula leswo mani wa mi twisi nchumu. You did nothing about lekere loyi today mi ngo kumbalise Rhulani mpahla ya makula. A ndzi se tshama ni vula na mameli ku lekere kumbalise Rhulani mpahla ya makula tana na video ya kumbe proof mi nga vula swo mi nga swi tivi ivi mi continue mi ku he is the one loyi a nga pfuxa xipfundlani gojini mi fika hi ku dya mst kuleko ni ta mi la ku ta hlekisa vanhu sweswiwani hi n'wina suri ne. Se loko munhu swi ni fambela tindzwana nhoveni tinharhu loko mi ni nghena nhoveni tindzwana ta fika chavisa pfundla nghena xitandini ivi pfundla lo fika u phasiwa hi darata ya ka hina. Pfundla lo loko ni wu teka no phasiwa darata ya ka hina. Pfundla lo loko ni wu teka ni fanekele ni ya a hosini kumbe ndhuneni ya ni ya vika ku na pfundla hi kombela la nga ngheni nhoveni ya tindzwana tinharhu a ta ku na pfundla ni nga wu phasi. Va ri ku noneliwa hi mpfundla swa yila. Se pfundla lowu va yo ni nonela swi nga ni yileli. Leswi n'wana swi vulavuleni na Mr Kuleko a swi make sense mi tlhela mi ti phasa hi wexe twanani mi ri hi yera lekere a nga pfuxa pfundla. So loko lekere hi nhoveni a fika pfuxa pfundla lo nge switandini u nga dyiwi munhu mhaka u pfuxa lekere n'wana n'wana u twa ndlala n'wana n'wana la ku dya na mbyana n'wana n'wana la ku dya. So na mina loko ku pfundla ku pfuxiwile a ni ri mbyana a ni fanekele ni khoma pfundla ni dya a regardless ka ku pfuxe hi mana nhoveni. Se mi nga tina swilo swo ka swi nga make sense Mr Mathosi na mi kombela cause swa n'wina maswona swi out of line. Mi ri se swa ni fela ku lekere ya nga n'wi discover. Xikwembu xi endli lekere ku va a discover papa Rhulani ma twisisa. Mr Mathosi se yi va ku buleni hi vona mi ta ni fonela Mr Kuleko naswo se ma ku buleni ku se twa mu ku mafuranya ma so delela a yi ta bula Mr Mathosi ku sina swo mo ku ti bulele mo la ku ta ni panisa nhloko yi ta yi tsama kwalaho Mr Mathosi mina n'wi ta vulavula hi phone ni mi sendele inbox. Hi ta vulavula hi phone because swilo leswi ma swi vulavuleni na swi yelana na leswi vulavulaka swona swa tikomba ku n'wina mi feni ya lekere mi rhandza lekere n'wina and mi feni ya lekere swi fana na vanhu va Pirates va rhandza Pirates hambi yi dyiwe Sundowns dyiwa 5 not a va pfumeli va ka so yi dyiwe 5 not yi nga dyiwi Pirates yi dyiwe 5 not Pirates mara va nge pfumeli vanhu va Pirates. Se swi fana na n'wina mi rhandza lekere and which is not wrong mara a mi pfumeli ku ri mina swilo leswi a ni nga swi endla tona swi endliwangi hi lekere swi endliwe hi lekere na Salani and lekere na Salani a ve tshama va xavela papa Rhulani mpheto mina I did a ndzi tshama ni xava nghoma ni se vulavulangi nghoma mina. So ni tshike ni vulavula hi leswi ni nga swi endla na lekere na Salani producer va ta vulavula leswi va nga swi endla which is their music loyi va nga producer Avuxeni Xigazeni please. Hey ya a va hembi swilo swo pfarela swi na mulomo guys ni ta yi tsama kwala live ya mina a yi ri 1 hour 39 minutes 1 hour 40 minutes it's fine. Thank you guys for watching. Leswi a ni ta mi byela swona hi sweswo a no lovula lekere a no lovula Salani producer we had an agreement leyi ngo yimela nkarhi ntsena papa Rhulani loko a tsakile a nghena studio endla swi nga duma hi swona hambi lekere a va ri ko studio a ni lekere u ri ni nge heti studio a ni nge heti mara va nga chavi ku ni fonela va ta fika va teka papa Rhulani va endla swin'wana swin'wana na loko ku ri ku va hleketa ku maybe va nga endla swin'wana a ntivi mara a ni hi leswi papa Rhulani a nga swi vula tolo ku ri loko u hambana na munhu swi lunghisa hlangana ene tlhela mi hlamulana mi ti extra mina a hlamulana hambi man'wana n'wana wa mina mina mana first born mina a hlamulana a na bad blood. So no loko va hambanini na papa Rhulani va swi vuli ku va nga vi maxaka va cinana esitejini ma voni na tolo but problem leyi va kona ku va hi ku n'wina defense ma lwisa mina lexi ni nga ta xi endla it's fine vanhu va misava vhela a ni nga ta mi tsakisa na Yesu u tirhini a pfuxa vanhu ku feni endla hinkwaswo a nga mi tsakisanga mi khome mi dlaya mara hi ku Bibele yi vula sweswo let it be ni le ka mina loko ku ri ku ni fanekele ni fela ku va ni tirha na papa Rhulani after loko a ta va hambana former manager ni kombela ku mi ni dlayeni phela ni mina ni khensa ku va mi tinyike nkarhi mi ta twa xitori lexi a mi hlamuseta xo ku va ku I didn't get into details because of lekere is a brand Salani is a brand it was going to be stupid a swi ya va stupid ka mina ku va ni ta fika ni vula swa wrong hi vona why na ani rhandzi ku disrespecta vanhu lava nga na ti-followers to tala
because of Malava inspire. That's me. But if you want a fight, so be it, man. Face me as an individual, not my female. As come back like a fake account link up lovely. Yaku mess the colleague of Alona Mon. Okay, guys, thank you for watching. Tatlana Gambia Ranzasne. Pilani Mina, Aparlani manager Yena, and then before Pala Live Day, thank you to Laker, Kuba Discover Paparla. Thank you to the sound producer Kuba and listen to my show at studio. Thank you to Sabawa. Thank you to Sidwell. Thank you to Chronipo Stylist. Thank you to Pilot and Arcona Studio and all the people that play a role aka Paparla. Kuba Paparla misaptions lakini shikaziliwa a success nam cancer na inaba kona oversatla wenga tsameranzana bona mhlaba chatini ba graduating tomze emahlweni mara bafuna iswana buthongweni asingaboni ku ri loko munhu upfunini ku hambana na yena nge pfuna un'wana because xikwembu loko xi tirhisa vanhu vo karhi teka something va xi veka kun'wana van'wana va ta teka something xin'wana i chapter leyi nga tsala xikwembu loko ku ri mina ni ta fanekele ku endleka swin'wanyana after sweswiwani ku nghena un'wana so be it leswi xikwembu xi nga swi vekisa swona na mi rhandza hinkwenu hlayisekani phelani hi mina stay blessed bana Sunday ya kahle ani olovi na munhu na mi rhandza hinkwenu loyi a nga na problem nambara ya mi yi kona call me hi vulavula madzolonga a ma yisi helo ende hi nga lwi a tshikeni tibeef hi kota ku hanya vutomi xikwembu xi hi pfuna xikwembu xi hi katekisa na khensa swinene mi hlayiseka. Love you guys.